Male oli oli whanau mai o Yesu le ali i o ia le tupua i o le fi le mu ave o le vi inga le wha awhetai ma le wha amanu i lo tātou atua ma lona alofa ia i tātou ua foa ina mai o lona alopele e tongi o laina ai i tātou hey 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 Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alii Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alii Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Moli mau male oli oli u whanau mai o Yesu i le whale o manu o toto ai lo tātou tupu o pese pesenga o pese ai o angelu o leo leo manu o e i foia Yesu o le au makoi o lo o alo alo mai e fiava ai mai foia Yesu hey 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 Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Oli mau male oli oli o whanau mai Yesu Ese aleluia o whanau mai le alii Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Oli mau oli oli o whanau mai Yesu Samo Atsuna
O te whaatala whātu i le malefo mai o le tātou atanuu. Ia e Michelle au whaafonga i le nei tai au fau. Tātou lia mai le nei asa fau lia lofa. Ia maleanga le lei o le tātou atua manu malo. Good morning tā lofa lava. O le si whonga nei o la mue Wellingtone. Wa toi talia fo ilana tautua o le nei aso. Le aso lulu le nei. Le aso tofi le nei. O le aso valu o le masina. O te se malu afe lua se fulu male lua. Haelo maia. O le tātou sauninga alotu le nei tai au. O le ata ita i lea le sunga i le whaafengainga. Reverend Utumau Upulu. Tanga luenga Samoa e kalesia me to tisi New Zealand i Wasile Wellingtone. E usi maia le whaafonga. La talfatu Samoa nei tai au. Alfa me fo ile. Lofa malanga leo le tua. Ia fo i pelvi inga ia te ia ono. Me siri me matungo fie wa ia. Whaia mo i tātou. Maia. La tātou. Whafta yatu i le tua le nei tai au. Pei ona lofa muti vale o te maa ina no whanau. Whapelavo na muti vale o Iova i e maas tau ia te ia. Ao le alofa mai o Iova mai lo vau lava lea. E o il whaavavau i e maas tau ia te ia. O lana ami o ton fo i o il whanau a la tau whanau. I e tausi i lana whenga inga. Tātou te talo. Nā pa iae fio maia mo i mātou le nei tai au. A fio ane e fio ifo. Te leino mātou loto uma nei. E se o mātou mo mori atu le taulanga whaaftai. O no loa lofa maro wang le lei le mawhae mo i mātou. No swafa Yesu o mātou wole ma te talo tuai. Amen. Amen. Se lau iwa suma leono vi ingo le atua. O le atato pe pese ai le nei tai au. Se lau iwa suma leono vi ingo le atua. Sama
le soni fai tawina mai le tusipa ia. Fai mautu o tō mantunga le nei tai ao. Tusia prefeto i seioro na mta upe tōsu ma lima. O lona fai upe lima se ia o fai upe sifuru. O te fai tawina e whapea. O na whapapula ina ai lea mata o e tawasu. E whaalongoa fo i te linga o e tutuli. O na oso ai lea o le pipili e pe o le aila. E pese fo i le laulau whaivu o le ngu. Wa e oso mai le vai i le vao lafu. Ma vai tafe i le tuafa. E avea fo i le serafi ma vai lepa. E avea fo i le manu na nuna mati ma vai puna. O le meno nofo ai luko. E tā otu ai lato. E fai lea ma mea tupu ai ma kome. E iai fo i le ala tanu. Ma le ala ta ua fo i o le ala sa. E le ui atu ai se ua le anga. Ai fai mo i lato lava. E ui na vā lea se malanga e le se ai lava. E le iai se le ona. E le arua e fo i se manfe ai. E le iai lava. E sawa wari ai e o tongi o laina. E fo i mai e o tongi o laina e Iova. La toti o mai fo i siona ma le langa. Ma le ori e whawavau. I lunga i o la tolu. La toti maua le ori ma le fia. Ai sosola ese le whanoa noa. Ma le mapu i tinga. A manuia mai le atua e whai tawina o la nafiong pa ia mo i tātou le nei tai au. Le soni lea whai tawina o le whaua wina o le soni. Lea sa whai tawina i lea songo fua. Au tua lea songo fua e le tu la fo ina i tātou e le tu. A o le nei tai au. E puna pea manuia o le atua. Mo le tangata whaatua. E puna pea manuia o le atua. Mo le tangata whaatua. O le soni lea sa whaitawina. Olo umatua fufola ato ai e prefeta o Isai. Manuia o le tangata. E whaalango lango, ma wha moe, ma wha tua, ma tu mau i le atua. Nā mata al whai mai o Isaia. Isa rā e lue. O le alofa ma manui o le atua, e pupula ai mata o le tawaso. E whaalolongo ai e sa tutuli. E oso ai e sa pipili, e pe o le aila. E pese ai le laurau whaiva sa ngongo. E puna mai ai le vai. Mai le lafu wao lafua. E puna fo ima tafe le vai tafe. I le tuafa. I le mea e lema whai o na tupu. I le taitonunga ma le malosi whaitangata. E a vea fo le serapi ma vai lepa. E a vea fo le nuna wati ma vai puna. O le mea no whai luko e ta oto ai la tau. Whau au le lisi al prefeta o Isaia. O lona tau ma whai e whaapupula ma vali le atua. O ai e whaatua i le atua Israelu e puna pea manuia e whaavavau. E le mate, e le matutu. Awa uma ona ta pena e le atua le ala tanu. Kumai seia, o ai tangata walea e maranga le ala lea, e le se ai. Mafo e le se manufe ai. E nao i la tau wa tongio la ina e sāwa vali i le hala. A o sāwa vali e puna pea manuia o le atua. Puna pea. Awa e whaatasi le atua.
ma le tangata whātuatua. O toi mana tua ai le fisiri foi le aso o Ioane le ana o e tu le Ioane whema. Se o e fisiri po ia le lentato whātali posesi. O atu so o fisiri e su, tu le me mato o Ioane ma. Fisiri mai po e leo misia pe isesi. E le itali sa o Yesu le fisiri. I o au lea. Pe le ai le o au lea. Ai mai su, o mai na o tō mata. Ua sāwa wali pipili. Ua popula tawaso. O le tali le nā le atua. I le tangata. Tu maulo na whātua tua ia te ia. O mea e le o iai le malosi le tangata. E tali tonu e le mawhaino na toe sa wali le pipili. Pe toe whalongo tutuli. Pe toe puna mai se vai le toafa. Afe mai ia le prefecta o Isaia. E mwhai. E mwhai ele. E mwhai le atua na whaatupu me nā. E mwhai le atua na whaatupu manuia nā. I le tangata whaatua tua ma talitonu ia te ia. O na oso lo leo le tangata pipili. Oso e pio le aila. E pese le tangata sa ngungu. E matua fia ma wha longo ma te toa le tangata sa longo noa. Wa fo ye leo toe le ala le sa vali el tangata wha tua ma le tangata tel tonu e le ma whai ona toe se ai. Le anga o le ala wa uma o na tā ma tanu e le tua. O le ala wa uma o na ta pena e le tua. Le olo o a fi ai o na manuia. O ai ala le tangata sa vali le ala leo le whatua tua ma le wha maoni. E la eifo i manuia leo le tua. Ngā whi mai e whai unga upua le perfecta. La tau te o mai fo i siona ma le alanga ma le ori e whavavau. Ori fo le nā ro i lunga i o la tau ulu. La tau te maua le ori ma le fia. Awa ua sola e se le tangata whanoa noa. Ma le tangata mapu i tinga. O lea fo se whamanatu sa moa mo le nei tai au. Iei teimi e lulu wina ai. E iei teimi e lu ita wina ai. Iei teimi e tofo ina ai. Wha oso ina ai lo tātou whātua tua. Lo tātou wola whale nganga. Lo tātou toa anga i le tua. Ai whai mai le whamanatu o tā vita i le ne aia prefeta Isaia le nei tai au. Aua e te popole. Ono sai. Aua e tupu manuia o le tua. E te ngata e whātua tua ma le whamaoni. E iai whainga tāo le nei aso. Tātou te leilo atu. Whainga tā maru i tāo le nei aso. Walo tātou wola e turi loa inga e. Whainga tā ma poponga. Na le tua na te silafia. O le whamanatu le nei taia. Tātou sāwa vali, whātasi ma le tua e nei aso. A o afe ane lui tau. A o afe ane whaingata. A o lo o mau lo tātou whātua tua. Ma ta oto lo tātou taltonunga i le tua. Mauti no lea. E ulase na upo. Fo ili fetu le la i lona no whang. Tu mau lunga lo so i fua manuia. Mo lo tātou wola mai le atua. Awa e whai le atua va venga siri esi. E le ma whai lo tātou malosi.
mai tu tono o whaingata. Manuia fi au mga alwenga le yaso Samoa. Manu te leina whaiwa matiu te tapo inga I mauta malau. A whea ngailo nuu I fuafuanga mwha moe mga. Ile ne yaso, tātou te taro. Yo wau aulo mātou tua. O le atua siri lava oe o le langi ma le laro langi. Na e fuafua le langi ma le laro langi. Ina e soifua maola fia ai tangata. Pa ngāle e tele mano noa e lu I tau o whea ngai mai mātou. O wha mai, o tau on whe vai inga, o le ato atoa o le malosi. Ai mātou te whaaftai le atua. E te leo tu lafo ina lava I mātou. Iai teimi e whaangalo ai e mātou oelo mātou tama. E iai teimi mātou te le ato atoa ai. Iai teimi e whai e lava mea mātou te mana na oai. Iai teimi e solo muri ai ma whaavai vai lo mātou wola whaatuatua. A o leo wha manatu lau upumoni le nei tai au. E te le tu lafo ina lava I mātou. O manuia wa umona e ta pena mo tangata whaatuatua. Pa wale nei. Iau umau lo mātou whaatuatua I ato. Whaafetai te ele ale atua I le ola ma le malosi. Manuia ma le soifua manuia. Ta ma tina mātua ma tu asina sina. Manuia lo mātua tunu I Samoa o le neia tunu o ma le lalo langi. Whaafetai le atua I lo wangre nei. Ea o lo mātua mana waina o auwha manuianga. So se vaenga I ala ese mai ai. Whaafetai lo tausi ma leo mai. Silo na mātua whaafetai ni taulanga le sau nia Yesu Keriso. Ma liung whalawa au lungo le satau. Ma ngalo ai I mātou tangata. O le tatalo wha mole mole. Wha manuia le I fonga Samoa I o luma. Wha manuia Samoa ma I o nao se I o lava I alo ma whanau. Lo mātua tunu I Samoa I whainga malo se I o tangata lau tele. Ni usila fo I pau ma I o na tua oi. Samoa le tafo le laro langi. Ma le laro langi o whainga tā leri I e. Wha mole mole e iai au wha manianga. Wha manuia le au o le tana le lei. Fea lava se fata. Lo tala inai ma wha leo ai le wha tanga le li. Mana mea umai lo wha tasima. Wha manuia alo ma wha nau. Sa ili malo ya onga ma ngā ruenga. So o se vai panoa le li e. Ia ilo la vāngre. Lio ai o mawhatia. Maota malawa ma ai o sulfa inga. Wai foi o maure lo imata e maling. Le atua la mātou te talo. O atu ia ilo lava mana fesosoan. Ma futa mai le nei aso. Fuafuanga ma so se wha moe moenga. Tangata malana e atia e iai whainga tau le ala leli ie wha mole. Api pele ina le soifua ma lo mātou wola. I ule nei aso I na opo. Mātou ala langa fia. Wha fo I le vi inga I ato. A o mātou se sem wha le tonu. Ta malo whai wha mole wha ma ngalo I mātou. E tu mau mai o mātou lunga lo manuia ma lo file mu. O le atua ta ma le alo ma le ngāpa ia. Ma o ma futa mai mātou le nei tula. Se o le whawavau lava. Amen e ma. O le nau a whaafameli tātou atinuu I le tātou sauringa loto le nei tai au. Na taita iai tātou e le sunga I le whaafengainga Reverend Utumau Pulu tanga luenga Samoa e ka le sia mea tutisi New Zealand I Wesile Wellington. Ia mole toile nganga whaaftai tele I lau sunga I le whaafengainga o le tāpina ina mai e o le tātou sauringa loto le nei tai au. Ia male mana mga pa ia
le ufola le atua ia ta ia lai foi ia le ia to le atunu ia I fai va lo filimo le yaso ia o se fa manatu foi ia o se tau longo ia wa foi le fenga ia le tatu atunu ia I fuanga manga luenga o le afenga iai mule atu fa aftai tele fa aftai foi tapo ingal fa le tua le no falo ia fa pele pa ia o le kalesia fa aftai tele lava Los voltone minuto te nei le tu la fitur si fonga la mo Wellington tato fa fonga ile vi ingo le tua ia mai le kalesia me totisi pe va ia I America Samoa ia ona fanga solo tu ile mo le tato por klame o le nei taiao good morning talo falava O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air.
Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia le pokalame ale au boys ata o le tai au. A mata mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Ya fatala fatu le pa ia maulunga le tatu tenu ma au fa fonga le tai fo ma lo le soifo manuia ma lo fo ila fa mai fa nunga le lei yo tatu le mai fo i le lofa ma le anga le lei o le tu le nei aso ya o fo i lo to soifo ma so ma to wala good morning ta lofa lava ya ma lo le usu ma lo fo i le tapuai nei ma tu fatala fatu ya i nei ma tu le o ma futa mai fo i tonu ainga ma mo tanga ngase ya fa be fo i mo to tanga tama tua le tapo inga ya le tatu tinu ya o tupu mai o le tinu ya o tama mana tina o fa tua matausi sa wa ma sa tama ita ya fa be fo i le malo si le tinu tupulanga talavo ya o fa ilele pe fo ni ta yao fa talo fa to fo i ya le suai o onga le tua i so se fa fa taulanga po fa ila fo i o tala le ya malo le tapo i malo fo le talo ya wa fo i se mani o tatu le tatu tinu ya misi foi tama fana o tatu tino lo ngale lue ya misi la tolo fenga i ma onga ole lo tatu tino lo mafuta mai ya ilungo tatu pinga tafa ilangi pe na yele tatu app le Samoa Capital Radio app ya fa be foi ilungo le tatu Facebook mo le tatu YouTube le nei tayao ya ma lo lava foi le ala usu ma foi le mai mo mai ya ile tatu to tuo le ni tatu proclamer atal tayao si fonga le mua ya o mo foi le fia le nei tayao ya fa felo ya tuai ya ile pa ia mo le malo le tatu wa tino ya ila to fo u mafuta mai le tautua le nei si fonga le mo ele ngata le tatu wala leo le tasi e ono tesi mo le tasi fa mo ai fa pe fo ilungo tatu penga fa ilangi ele fa fo ona alu le tatu fa talofa fa talofa atu ya ina ya inga fo i ya ma fanatu ya ina ya inga wa fa fo i ya ono fa no noanga ya la malanga le maliu maleoti fa ma fanatu tatu proclame ya loto tele fa tu ile tua ya mo wai sto manga mo tatu umalava ya ai ole nei taimi ya lela fanga solo tatu proclame atol tau lela watu fa fianga nei ya mai ya ona solo le tatu tau asafa nau ya o mena tupul tala fa solo pito langi tale valu fa fonga tatu tala mai Samoa ma tala fo mai le si fongo le mua i Wellington. Good morning ta lo falava.
Malo waftai o le tātou talo le tau mo le nei fwoi tai ao, ia mo tātou Wellington. Ia le whai mele ai tau, ia o le so, ia langi le leise sulu matanga o fia le la, ia awa nisi o taimi, ia o le tele lava o le nei aso, ia le whai mele ai tau, mo tātou Wellington, ia tele lava ina langi le leise sulu matanga o fia le la. Toi fwoi mai ti munga le aso a tai ao, to ulu ti munga le aso a tai ao, pe ona whai lo mele ai tau, ia fa pena fo ila le aso fareile a le stonai to ulu fo ti munga e pe ona fa mawina le so le va tau fa solo tu ka piti o manu tu ia langi le o tou o fanganui ia o Taranaki ia fa pe fo ila ia le vaenga le i Marlborough ia o tau pole to ulu nei ti mu le so fa pe ona fo i Hawke's Bay ia ai o le motu i saute fa tal fatu ma lola va fo ile fa fonga mai ma le mafuta mai le tatu tu o le ni tai ao o ni le sone le fa mawina e suru le la fa pena fo i kala istete e a wo Queenstown fa pena fo i taninen ma imna kakol le malu lu le motu i saute ia a mata mai se furu le ai Queenstown fa solo to i lunga se furu ma le lua le kala istete o taninen ma imna kakol ia e tutu sa le tai se furu ma le lua o le malu lu Wellington le tai nei se furu ma le lua o le mafana fana le e lua se furu o le fa solo tu tata o tunu isa mo le so e to ulu nai timu le so e lua se fulu ma le lima le mafana o le vevela le whaamawina e lua se fulu ma le valu. Whaasolo atu i suwa i fiti e pāpā whai tiri le so lua se fulu ma le whana mafana o le vevela le whaamawina e tolu se fulu. Ia ona whaasolo mai lea i Rarotonga i Cook Island le so mo ila tu e tā whao fo i Cook Island po Rarotonga e awa oa le nei aso lua se fulu whana mafana o le vevela ia o le whaamawina e lua se fulu ma le ono. O leo te lenga tulanga le ele tau mo ni sila i le nei aso, ia o i taupo, ia o tauranga, ia whaasolo mai Hamiltone, ia e to uluna e timu i le so, ia whaapena fo ia isi vaenga o Aukilani, o le pitola wa ilalo le motu i matu neilo i tātou Wellingtone, ia o le awa aiel mata le la sulu matango fia le nei aso e awa oni, so taimi whaapena fo i le motu i saute, le atele lava ina langi le lei, ia isi vaenga o le motu i saute i le so. O le malu lua pori lua i le so, pori taio nei se fulu ma le lua, o le vevela le whaamawina a le mafanafana i lua se fulu ma le tolu i a le mafanafana o Lower Hutt, se fulu ma le tasi Upper Hutt, a o le mafanafana o le malu lu, se fulu ma le tasi i a Upper Hutt, se fulu ma le tolu Lower Hutt, le malu lu, o le mafanafana o le ea lua se fulu ma le tolu, lua se fulu ma le lua i a Upper Hutt. Wellingtone, ia lua se fulu le mafana le so se fulu ma le lua ia le malulu. Ngoto ifo le la le fiafia na nei le to se fulu tolu minute le tu la iva i le pona nei ona to yoso ele o le la le tai ao to e lua se fulu ma le tasi minute le tu la yono e oso ele la tai ao. Mo le fa ngota i Wellington ia fa tala fatu ia mo ila to fo i le ao ia e fa ngota i le nei aso. Ai ole pele tai le tau nei i le ulia na ni pele tai le fitu minute te ele tu la se fulma le lua sua le tai le fiafia na nei se fulma le fitu minute te ele tu la yono i le fiafi mo le fangota i pori lua ia ole fai mai le vai tau ia po le taro le tai o nei aso e sua le tai le tau nei le to lua se 5 minute le tu la se fulma le tasi ona pele o le tai le fiafia na nei fitau le ma le tai me mana vai ngā luenga i le toi lua 5 minute i le tu lai lima e pe i le tai mo tātou i pori lua. O le tūlanga nao le ai le tai ia i le nei aso mo tātou Wellingtone ia whapea fo i e pori lua ia mai se i le tūlanga le ai le tau ia i le ngata mo Wellingtone nei ia whapea isi vaenga o le nei atunuu. Ai mo le swing o le tupe ia mo le aulaf tupe i le so ia o le fai mai le bank ia po le whatupe ia o le maloni Nisila o le tupe fiti le whamawina tā la tōru se fulu ma le ono sene o le tupe Samoa tā la ono se fulu ma le lua sene le i lunga o le tā la ono se fulu tā la ono se fulu ma le lua sene i le so le tupe Nisila ia le tupe Samoa ia tasi le tā la Nisila mo le tupe Samoa tā la ono se fulu ma le lua sene tupe Amerika e ono se fulu ma le lua sene, tupe Australia e iwa se fulu ma le lua sene. Tasi le tala New Zealand, maua le tupe Samoa le so, tala ono se fulu ma le lua sene.
Manu ia tele lava ia le lafoina lau tupe le yaso ia fa maloa tu fo ile anga le leina ia inga e ala le lafoina o se leni e ia e lau o tala la ta ilua pasene io e le lo plan me mo lu pasene. O whaamleanga wa soifua ma sa whanau, tātou imeli, no na whaamnau tu atupia tātou imeli, o le asa whanau at samocapitalradio.co.nz. Ia e mo o tō umalawa na soifua mai le nei aso, le aso valu nei o le masina o te sema, ia whai olo wa soifua le nei po o se asa whanau o se isi o le whanau, ia e whaamlea tu le tātou polklame, mo ni a telo tō wa soifua, ia whaamlea le tua ma ia whaapopo nisi tausanga stele mo utou. Ai o le tusi whai tau, mo mai lea le lua koronita o lona mata upu e iwa, a lona whai upu e ono. O le ua iti iti ana saito e lulu, e iti iti foi ana sele sele mai. A o le ua tele ana e lulu, e tele foi ana e sele sele mai. Lua koronita o lona mata upu e iwa, pe e fia whaitau iai a lona whai upu e ono. O le ua iti iti ana saito e lulu, e iti iti foi ana e sele sele mai. A o le ua tele ana e lulu, e tele fo yana e sele sele mai. Manu ia tele o tau aso i fua le nei aso, whaamulia le tua. Pese nei, mai le tia maa, mo o tau.
Malova tai o na inisi o na itala o mena tupu le tala whaasolopito lo langi ia i le aso nei ia i tausanga ua mawai. O le aso i le tausanga e tasi iwa whātasi. Na whai i le saunoanga ia pole malelenga ia le Presidente o Amerika i nawa i taimi o Franklin D. Roosevelt. Ia ina whato a mae a lava ia le pomule na pā i Pearl Harbor i Hawaii. Ina whai i loa le la e malelenga lea po le saunoanga lea le Presidente lea o Amerika i nawa i taimi o Franklin D. Roosevelt. I tau tia ia o tūlanga fo i e whaatatau i le tūlanga lea no sa whai ai le Pearl Harbor i Hawaii. Ia lea vulana o mai i loa ia Amerika ia o maa o ina ia lea na matua umai le to e fia tau o le atunu leo Japani ia ina ua pomo i Amerika. Tau sangala nei le o le aso nei tau sanga tasi iwa whātasi na whai ai le saunoanga ia manilenga ia el Presidente o Amerika i nawa i taimi whatoa tasi le aso whatoa mae alava ia le pomuina Japani ia ma pomuia na pa u i Pearl Harbor. O le aso nei le tau sanga tasi iwa ono na saini ai le malo Amerika ia ma le malo Rusia i nawa i taimi ia le malilienga o mea tau paa niukilia. O le aso nei tau sanga e tasi iwa valu se fulu ia na whana ina ai pe tulola fwoi whaafko mai le tu na whana ina ai le tangata nei o Mark David Chapman i New Yorka i le tangata pese o lea o John Lennon. O le so i le tau sanga e tasi iwa valu se fulu ia na whana ina ai i le tangata nei o Mark David Chapman i le tangata pese nei o John Lennon i New York i Amerika. Ia o na inisi nao mea na tupu i le tala whaasolopito lo langi tau sanga umamai ia toe mau atu whaapoponga le taimasani ia o lea ua toe 5 minute ia o na talo lea o le itu la e valu tala valu whaafonga le tātou tala mai Samoa ma le whaaponga mumua tātou talafou mai le siufonga o le lau mua i Wellington. Ia a le la watu nei whaafiafianga nei ia e tali ai fo i tātou tala mai Samoa. Sama
O te whaatalofa le tātua tunu i saisi whaopoponga le nei, o tana i mea lo tutupu le tātua tunu i Samoa, si mai el whaafonga. Ua whaalawi loa le whionga le Minista o Pisinisi a la manuia ma leipa, le whionga ia le atinu o Wayne So Iano. O le aia whautua ina le matanga luenga e sila sila, e le whaatuina leo se vaenga su e la tau te sa ili ilia, e lanto ume tusi tāno sanga e whio i ngā luenga māwa no whaavai teimia tunu i whafo. E nei toi sila sila le lei, e tāo whia uma i lanto o lo ngā lulue ma maua ngā luenga le teimile nei, a e te tala le avanoa, tau lava i lanto e leo whainga luenga. O le mea le taunto i titilo, ie le matanga luenga le MCO le teimile, e le teimile whai ie le recruitment. O no le recruitment, e o atu tangata e whai ala tau application MCO. Ia, ele o iei fo ila se vaenga whanga le MCO le research division. E ma whainga o e research la tau ia whai aku application. Po whainga luenga, pe le whainga luenga. A ele anganga, e te tau ona ave le MCO se requirements i tono mea ia. A whapea o e iei sau MPF number. E te tau ona maise li poti manupi wha. E sau wai la le MPF. Po o current i au deductions. O ina la whainga weed e se tuai pe ave e se la tau. O lo o iei le anganga le o la iei ngā luenga. Awa whaama vai tu aru tu e fiaru ngā luenga whawhaitinga. Le o lo a fiei ia tātou wharten malo, o lo a fiei tātou whaleinga. O lo a fiei te leo pisinisi i nei Samoa, me se pisinisi a whai awala, constructions ma mea whapena. A fiei fo ima teni tau si mai, a fiei ma leo leo, a fiei ma whai aonga. O mea umala ia, e ti tau loa ona toi ti tilo le ia, me tanga luenga. Ia ai whanau lawi, e le eise research division, ale me tanga luenga. E ma whai ona o e sue umai mea ia. O ar tele lavo i lato, o le mea sao aia, e pepelo. A o mai whaatungu la application, e sida to e mitanga luenga, pe whenga luenga, me le ai. Ai wha maa vai lisi aso, e halu wale le lisi aso. Pei taina wha iloa le whionga le Ministan whaatala noanga malitua i pile mafua anga tonu, le olo nga solo atu nei matau wa atu tangata Samoa, e anga i ngā luenga whaavai teimi atu no i whafo. Ia e pei tai. Ia. Olo o i tō tere la tō fia tau wā mai e fia o ngā lunga whaavai temi. O nā whaatu se tātou tongi a matale e nei Samoa, mai tongi a matau ngā lunga whaavai temi. Ia, e le whaatu stu salia.
A iei fo le nganga whaanga le whainga malo mai matou. E le mawhai ona matou tau fia le ai ia ta tau. Ari tangata e alo e whainga ruenga, e sisi ngā ruenga. Olo o le lei tu tongi matou nanga whapena. Ia, a matou tau fia lo la ia tu langa le. Ia o matou tau fia le ia tau. A ila tau olo o fia manga o ngā runga whapetimi. Na whai lo manino le whionga le minista ia le atino o ngā ruenga whawaitemi le wa si iti ai le tamau ainga po tupe maua Samoa. E a whaatu sātu le reporting wha maumonga, mai a se te malua whelua sa fulmalitasi, e ono se lau male 8 miliona le tātu tupe maua, mai ia fo i ngā ruenga whawaitemi. E na wo mai a se te malua whelua sa fulmalelua, o si itia i le fitu se lau 8 miliona tā la. E ui ili tā wa telo i por kalame ma tupe maua manui ai o tātou tangata Samoa ma ainga. Ai titi lava i lantou o lo wha lea ngaina lea por kalame, len wha i loe le fionga ia lea tino, pe ama se 3% o lo tu lai mai ei wha fita uli, ma ua tātia ese nei o lātou suafa, e leto e wha tangaina o na tālo sanga ia wanoa. Ua whamanino mai ele fionga le ministawa o ngā tā longa maanga noo, Seu ula Ioane, le mafua ango le tosu umi, o le sa ilinga leo se sui o le ofisa sili o le mtanga luenga wa onga, talu ona wha amuta le whainga ma lole o onanga le fionga whamasanga le tausanga te nei. Au le fato a filifili e le kabinete le whaai ungo le nei tausanga, le tō whae e au Christopher Hazelman, na te wha awawina tiu te wha ofisa sili, o le mtanga luenga tele le ma lo. Sau nose ula le porkalame le tafe sila whae le 2AP. Whaftai sili ele ngata o le atua ia a le ofisa fo le pisasi ina ua asto wha ma ua wha vawe loa na wha tau nu ule sa ilinga o se pulisili mo le matanga luenga. E iei ia ngā luenga e te tau ona whai unga a le pulisili. Ia a sa wha tuatua le titi lava ona o le imau o sesi. O le Wala le umin ta atia mai, ia ona ufufuanga lava le pisasi i le tūlanga le whainga o whaatatanuanga mo i lātou na ia, manoa ele ngata e tō tele i lātou sa tūstarasanga mo la manoa lea. Ia, ai sa tau sa ili fo ia manoa o e lātou te whaia whaatatanuanga. Ia, ona au te iloele o pōse lilo le tātou atu numa le whaafunga mai. O lulu ai tanoanga ia na tu fa le longa na ua tu malo le sa tai fono na time ia on tia mai ia le ma tau sa ili se mano ia e to fa wa le fa tanoanga ne mano ia ona so olole ma le fa tanoanga na luo ia ai na fa pena fo na tu fo ia se fa le tonu i songa fa fa nga sa ia o le umia na to so mai ia e o mai nei ai whaftai lai le tua o lea ua i ulava e na ua manuia ta mu whainga o lea ua maua ma ua e ui ele i no foia no fo ta vita nei taimi ia o ta pena ia wha maunga ma le ngā ruenga o wha pepaina o le unga al ka pena ta wai ai ia o lea ua mautino ua i aise ta mahali i o tato watunu ia ua sauni mo le avanoa lea le ofiso haong. Le fionga le ministawa o ngā tā longa maanga noo, le fionga Seu ula Ioane. I se tasio mata aupu le whaamasinonga toe apili, le mata aupu na toe apili i Junior Lamb lo na whaasalanga whaafale pui pui, le mali wai o lo na toa lua, a o ngā lue a veo se pule silio le whaanapopitonga le UTOS, Justin Asau, wa whaamaunia ai le whaamasinonga, o le manliu o le tamaita ia Justin Asau, na mafua mai na watitina sa itulou. Na le italton wina le laulaua whamasino, mau na apili a Junior Lamb. O sau na maliu ni ngā yoinga na whaatino lawa ia. O morianga utoi whaamau nia nei le whamasino ngā mawalunga. Mai le whamasino si nia ia nia wā mata tua tangaloa. O le maliu a Justin Asau. Ai maise o lona wha o lima ilana tamatene. Ato ai mo lona taulanga ina o le whamasino ngā mawalunga. Le au te lengo le whai unga le whaamsinonga, wa ve ese mōlianga le wha o lima, ona ele o lava ni mau e wha mau ni ai wa whautua ina kōlani na ia suia lana tali i o ele te te. Pei tai al whai unga le whaamsino le mata o pule nei, wa whaamalie nai le whaamsino,
e le mōlianga o le fasio tangata whaamoemoina. Ua taunu i whanua le awa le manu Samoa sa fulma le 5 i lalo los futausanga le mātutua, leo siampini mai ai le taamilisanga sa whea ngai atuai, e na ua malolo i le awa tonga, ma ofi atuai ma le awa le manu Samoa sa fulma le 5 i lalo los futausanga le mātutua, e le taamilisanga o le ipo le laulangi e le tausanga faudua a whelua se fulma le tolu. O Samoa le ua filo whaatasi nei ma au te tele le laulangi le taamilisanga le tausanga fau, e au fiei Australia, New Zealand, Engelani, Farani, Afrika i saute maisi. Na ngata sa ilinga siampini le tausanga e lua fes furuiva, au le fatu ato e whaataunu ina, talua il whaamai o le COVID. O tala fauia mai lutato o tunu, whasoi foia. Tala flawa le whapoponga mo mua talafou mai le si ufonga le lau mo le nei tai au le sovalu o te sema lua whelua lua. Wailalo le puipuinga ma le pulenga le whaamasonga mawalunga le pepe leo lo umo'mia ina vaveso na taotonga i le fatu se ia mai a le leo na taotonga mai sio na tonga fitinga na talo sanga le te fatu ora ia va aia le whaamasonga mawalunga le puipuinga o le pepe le na whaatuwailo na taotonga o nei mumuso na mātua e whaonga e fo mai ni toto mai ni tangata ua mai o la tautu puipui o le COVID-19. E te le se taotonga o le pepe lo na fatu, e ono mo mia i le tui ia i o le toto pe o na ta ua. I se whai unga le whaamasonga na whaalauloina le au aulia na nafi, na ta ua i whaamasino called, wa filifilia fo mai mai le te fatu ora, e avea ma agents po o sui o le whaamasonga e whaatino ina le taotonga. E au fia le puipuinga, po le vainga o so se vaenga mo mia lava i toto e whaonga ina, o whaatonu ina fo i fo mai na ia whailoi mātua o le pepe, I taimi umale tūlanga le soifua maloloina, matonga fitinga o le pepe. O mātua, e whai masui o le whaamasnonga, mo isi vaenga mo le tausinga, ma le puipuinga o le pepe. Na te ena le whaamasnonga se talo sanga le lo ia mātua, ina ia whaamalo sia le au nanga le New Zealand Blood, e ave pe whaangani toto mai se tangatele I whaiani o na tui puipui, e filifili le ainga mo le taotonga, e le tu ese ina pe whaailonga le au nanga ni toto, mai tangata o mai a tui puipui ma tangatele I whaiani tui puipui, mai le se tūlanga la matia o iai mai lea whainga, pe o na tā ua ele New Zealand Blood. E o mai le pōna pō, o te tālia pē pisinisi e moa vanua malanga o tangata whemala ngai, se whaamatalanga mai kampani vaalele, po o a fianga o tangata whemala ngai mai whaafitauli, ia ua afiele sapalai o le swau, ua mai o na whailo atu I kampani vaalele whaapea, e 5% o le ao lātou tauli mai na pē tu ina atu ia I lātou, o sapalai o swau ia sa lātou fuafue whaonga. Mai le mlai vaalele au kilani, o na iei se uto swa o vaalelo le A1 jet fuel, na te ina Marsden Point Terminal, na sao noa le Bursteno le asoso pisinisi moa wanoa malanga I New Zealand, Brent Thomas, o tutu mo umawhai ngā malanga ufuafoi na mo na iwa yaso I o lumanai, e le mawhai o na toi fetu na ipase se pe a whai, a iei ni whai ngā malanga I toi tōlo pō. Ona o le a le mawhai ona toi tuu inisi whai ngā malanga, ia lava aso po o ia lava vai aso, ona ua le ini awanoa, pēla I titi fo I awanoa mai le taimi nei, e o atu ile keresimasi. E te tau le malona ngā lulue ma company swa o ma company vaalele, e whaamauti noa e lava le sapalai, pe ona saunoa Thomas, e le o mawhai ona toi whaamamai na le Marsden Refinery. Le I tu aingo swa o lo o afia fo I le sapalai o swa o mai atuno I fafo, ma o le whaafisili le o lo I le taimi nei, pe o lava le swa o lo o whaanganga moi au nanga, I te tono New Zealand, na saunoa le polesilo malo si angatau swa o Mike Bennett. Na pasi su enga le sua u ilunga o le vaa peitai, e isi whaafitau li na toia afia I le taimi na la o le uta. E tāua tele le sua u e whaongai na mowheo inga I le ea, mai le mana na o e whaatino le au nanga I se tūlanga, e le o mautino le lei le saunga le mō.
Ua whaalia le te leo le langolango i nei e whaatou maulua le whaafa o tau o pāsese mo wheo inga lau tele. Pe ona mau se saidi linga le One News, le Canter Public Poll. Sasa ili eini finangalo tangata uanga wa e pālota. O le polkala me le malo le na whaafa i le tau o pāsese i pāsi no whaafi. Ma waa mo se taimi le tu mau, mai le aso mo a perila tau sanga nei, mai ai le aso tolu tasio Januari, lua whelua tolu. He fitu iwa pasene na tali e mana na oi whaatou mau lule whaafa o tau o pāsese, sful wha pasene na tali e le ai, ma le fitu pasene e le o mautino po feo iai ni o lātou tā ofi. Sa libati e whaapea, ieni whaamauninga fo ua langa na tā uai, na i oele ka peneta pe maalilie, e te ele whainga le whaafainga tā e le malo na toi sui e nisi whainga malo i le lumanai, le pili polto la fono le Three Waters, po swawa i tolu a New Zealand. Sa libati le New Sape whaapea, na langolango ina le minsta na ia mahuta le whainga, e uina le Italia ina le ka peneta. Ma o le ala le na wala awele te ita e le National Christopher Luxon, ina i whaamalo lole tama ita i minsta. Peita ai, na whaaleo se finangalo tama ita i Palamia Jacinta Ardern, e tu mau pea lona langolango ina le tama ita i minsta. Na sauno Luxon, wale mawhaile Palamia o na pule ina le nei ka peneta. I se pe pala ka peneta i le astolu sfulo me, o lo umanino i le iyo e le ka peneta e tu saima ripoti, e le te tauna whaatino le whainga lea, e whaafainga tai ni whainga malo i le lumanai, o na suia le vaenga o le pili le iei pūlenga whaatoma oti, na whinau Luxon, o whaamatalanga mahuta e langolango i nai le atulanga, wa solia ia inga le ka peneta, peita ina tali Ardern, e le o solia le minsta ia vaenga o le tola fono. O le vaenga le pili le entrenchment provision na tu iai na ia pui ai a seto swa vai mai le umia whaatoma oti na ta ue whaapea. Faulinga mai na tau mawhaile leipa e whaatino se fōwhanga ina ia tangia mai ai e isenga yo inga le national ia umia whaatoma oti ai a seto swa vai o na ole ale palo tal vaenga whaapwhai mo le whainga. Ina ufsilingia Luxon, pe isa na whaamauninga iai, o le ale whaia le national se ngai o inga whaapea, e umia ina whaatuma o te ai a setau swa vai, mana ia tali, e le ai masalatou fuafuanga, ina ia umia whaatuma o te ai so se a seta lava o swa vai a le malo. E tolu se lau onu sfrufitu a fe lima se lau tā lau whaasala i naise company sa o lātou whaini whaasala launga e winga i lea ngā o lātou tonga fitinga e tau fia i le to ulo la ulo o tangata na whonga ina le whaamsinonga whaitou malo au kilani e le whaatasio na whaia se whaatau sina le Ashley and Martin e winga i lea ngā o lātou tonga fitinga le whaapeo o to lava le ta ilima a whetā la ma o la lātou mau e iwa walu pasene le manui o ia tonga fitinga. O loo mawhai, o na lātou wofoi nā atu. Peita ina whaalia le komisi e mata ituina ngā yo i ngā pisenisi po o tutu samamana ongo tangata whaatau. E le ise whaamaoni ngoi a wholafolanga na whaise saililinga mafsilingi ai tangata ito se lau maleiva. Mai le lua whamalfitu na whaangaina ia tonga fitinga, whaatase mani whai ungo whaata ita inga, o ni tonga fitinga na whai tangata ito se fulu, mai le tausanga a whaiv se lau i vaiva. O le whina o le komisi, na tu whaatasi le ungo ia tonga fitinga, mana ilo ai e le lava ni tūlanga le e whaamaoni e isu nga whaasai nisi, e ao ngā ia tonga fitinga mo tangata, na ta ue Vanessa Horn o le komisi mo pisinisi. O le mata upe whaasanga le Ashley and Martin, o se whaamanatu ta ua te lelea mo isi pisinisi, ina ia whaamautinoa e te tau lava na talawhianga ia lātou wholafolanga whaavai, i o tutusa mā lātou o loa. O atulfitu a whelea whaingo tangata o whaamaoni al COVID-19 fluiva mo le taimi mo talamale masino i online. Au whaapopo ina pele numero tangata e awhiele isi ngalo le whaamai, na ta oi whaamamonga le mtanga luenga soifua malolo ina. Le fitu a whewha se lau iwa se fulo i lātou na li putia na whaamani le whaamai le solua peitai e le talutonunga e le o le whai numero sa on lea na whaamawina e whaapio le solua. O le asolwa ia sona pitu to te le tangata na a fia le whaamai o na uisi tangata na whaatuai o na li putia to lātou su engo le vairusi na whaia i le whaiungo le vaiaso. O le whai numero na nafiono a whiwhit se lau malwha sa pito mawalunga atu. Na ilo se isi lava aso i le vaiaso taluai. O le vaenga o le vairusi o le PA lua fito lima sa pito to tele na afiai le asai le tolu lua pasene pito iai le PQ tasi tesima le tasi i le sefulu lima pasene.
O loo whaau au peo na whaupopoina le numero ave taavale maui masini po e ata. O loo salia le tolafono la ave taavale mawhai le telefoni. Peo na mawai se whaata inga mo se umi o no masina. O masini po e ata fauia mo le saunga le muilunga o wala titele. E whaape malolo stele. Lea na whai eile a whaata inga. Whaato a mai ani whaata inga le waka ko tahi. Ini vaenga ese se tolu i au kilane sa wha o ngai na ia masini po e ata fau. E mawhai na ilo atu totono taavale. E se lau mal tolu afe ave taavale na maua. Ia masini po e ata. O wha o ngala tau telefoni le tolu masina utua na ilena whaiele whaata inga. Fitu afe. Wata o tele atua ina ilo le tolu masina mua. Ma o atua i se foi numero e lata. Ile lua se lau afe na wha o ngai na wha asolutu la fono telefoni au ave le taavale. Sa whai fo i whaata inga masini po e ata. E ilo ai tangata ile i whai afus pa ututono taavale. Le tu samal fas fululu afe lima se lau. Si itia mai le valu a feo no se lau le masina, o iu lai le sfulu lima fe i a Novema. E le isa tasi o ave i se whaasalanga o nai te tauna suia le tu la fono le i le talitonunga o le atupo i le tausanga a sau. I ta alonga, wa avea Dame Patsy Ready maulu wa i taita i fono tama i tai o le uni la kapia New Zealand ina ua wha amawai Stuart Mitchell. Pio na wha asilsila ina le asoa na nafi wha pea o le avave na wha ase i tua ngalu Mitchell le na filifilia ia me le tausanga tanawai. O filifilia wha atonu silo la kapia New Zealand o lo ia le Jamie Nei, polo fe Safara Palmer, ma Bailey Mackey e avea masui taita i fono. O ana nafi na filifilia i Dame Patsy ile fono al komite wha atonu la kapia New Zealand le na whai au kilani. O Dame Patsy Ready o se tamaita iloia. Masa avea makova na silo New Zealand mai le lua fesfuluono e o ile lua felua tasi. Na au atasi tangata mai sa e tutono ma Afrika i mātua e pāti patia le manu malo o Morocco. Ia se pāni ai le ipola langi le soka peo na tali malo i kata o na o la lato wa ai o se manu malo le mo a rapi a toa. Na muli mawina le fifia o a rapi mai lawa i Baghdad e o i Tunis ina ua avele awa Morocco mātunu mua e tautala ina le ngangana a rapi e awa tui au e valu pito ilunga le ipola langi. E Rabat, sa mutu mo i tangata mai moina le taalonga i fale ainga, au le i whaia le taalonga. Ai sa mutu mutu mo a wala i tapua inga na whaia lātou fia ina ua manu malo Morocco o tangata i whaale lea lātou fua mai whaamalama, whaatasema le leo pu o taavale. Sa muli mawina fo i le tele o whaamanianga mai ta itai o atunu Arapi mo le awa Morocco. O Morocco la tunu Afrika muli leo lo tutoi le taamilu sanga, au le aulo na wha Afrika e au watu i se valu pito ilunga, talo mai le Cameroon i le tasiva iwa sfulu, Nigeria i le tasiva iwa wha, Makana i le lua fese folo loa. Tala fo wia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai tele lava le mawhta mai le tātou tinu. Ia o le whapopongo mua nao tātou telefou o le nitai ao. Ia pe ona tāpe nina Saverina Kasiano. Talo melo tupu i le ngata i Wellington o Nisila. Ia maso se vaenga o le lololangi. Ia whape fo i o tātou talo melo tupu le tātou tinu i Samoa. Ia pe ona whunga mai le sunga i a tāse Salam. Sam, tu whafunga i le tula iwa le whapoponga. Ao lea ua... Se el tatu taimi i le luas fultasi minute wa te nei le tula lai valu. Ia e whaatasi mai loa maliftalinga sili la ei. Ia awa foi ia le tatu tau tuo le tai au. Ia, di lava e. Watala whatu i lau talinga sili la ei. Ma loa le usu le tai au. Ia, whamalo tasi i le ne foi tai au i le tala ino le tatu le tio. Manatu ia le lava ua se ele fōlaunga le tatu tunu le tai au matango fie. Ia ma wa ve fo tatu tau tua e tau tau luaina le pa ia malu le tunu e le ngata i tono mauta malau ia tonu fo yo o latou fo lea o latou sao lo fo lau waima ia langa tunu o lea tono company fo finga lua malo lus e mai le tai au si lai ia tai au mani tu lo pisil le tai au so le o wa ia tu le o le mai lau tama ita ia le o wa tau lava lava o tama i lima komputa
Ele tau mange va po O tatou. pesa le o le tai au ese nei so vai tu tami atu fa pe tami mai tami atu fa pe. Pesa mele tu pu va foli o. Ya ele ai malo lava ya sina ai malo fo le usu nei tai au. Ma nei el tau le va vai atu fa fo. Le la vai na tatou ia na nafi ese fo ile fo ringol tau. Ano ma nei mai fo le tai au. Ya ua matua tala fea unga le lei fea o mga luenga ni so fo fo e fai tafta whane o le fale ma ota malau na o vai tu ya o ni tau so e sui ya lo vai ya o tau mato mele le fai lo tu mele le fai lo le fai ala fo ala lo fai lo tu o le fo le te vai mai tau o le fai atu o exercise i ala o fa pe sol e fatele ina le malo shota tele o tasita o mari e mari somso ya ai fa malo fo la le fo wa uma lota la fo matala mai samo ya la fo fa peto ina lo mutua mai sol si ese ala fa longo itala se pe tau to e avelo manatu samo i tenu tala iti samo sa olele ya alu tale to va ai dato tu sa masani tato ola ya ai tato no foi ni sila lo tato ole tala le na men ni sila ai ya ole tala le wa lu fo le nei va ya so tala no ai fo ya ala televisia la fa sala lau ya isi pepe a le fo le fai fa lo se tu lo a fo mai ma ma tua pelo na file na mai fai unga le fam sino ya pela lewa pe on ta unita tu telefo ya lewa ilalo le vava ainga ya le pulenga le fam sinonga ya le pepe lea ya o lo mana o mia vave ya na yona tong fitinga lo no vinga lewa anga solo ya tong fitinga si alol toto lea ya ai ilalo la vava ainga al fam sinonga le foi sawa na fi telefo le foto sa ni e le ofengo fien ta o le mele o te ofo ya o te ofo ma tua le la fi na wa ale ya te au yo le fai mo fi le nei isue e fi na wi matu ale fa le tonu ta tongo le fana ole pepe o le lo te fo le tina le o pe fai ta ma al tina le to fo fai ta al tina le to ai o te fo o le a fi na le toto ai le fi na se ya ta mo mo fa to pepe po se fi ta oto mo mo fa to pepe e pe ona vai ngana le falangona fa no voi le il fai tau tun tau ya ona pe tal sia o moni le lo fai foi le fa sa o pepe le angol o se si tu le ya e tal sia ya taulu ya tu malo tu la ya le fam sinonga ina ya fatino pe ya fo fuanga o to fitinga o pepe tu la fa ngai no toto tu so le fai fa lo nga se tu lo al fam ale fo ma fo ine ma tu ol pepe ai tu nga tele mo nga ia va nga ia mana o mia tong fitinga o si fo i si pepe le ai pela ana mai tawa ia fa aftai o le ua wai lalo va inga fam sinonga ia si pepe le i tong fitinga ia pe o le mai fo i tatu telefo pe o le ua fa tu fo i fo mai le na fa male tong fitinga ia fo ile le ia longo ama tu o le pepe tu langa le la ia le pepe po le fa pe o le o ama ta tonga ia awana imisi le longo ino ma tu le pepe te mo o fo le po le tu langa le o ia le ta tonga po le me le o ia longo pe te mi uma wow le mta fo le wa le ta total no sai fo le vala au me ma pro kala men ya e ta mai e fa e ta no ia le mta pu ya ale me foi le man tua foi le vaenga le platform tish na o le wala to le plan New Zealand o le wala to ro o male le na la tsu e ale le ia toto nei po i fa ma yo o la ve ai pe ya le nei e ma salo e le vaenga le New Zealand plat ia lo to no la o male le na to ala tsu enga ia ma wa foi le wa o secure le ma se fe le ia nei toto mo tautongo tangata foi de manawi ia pia tala ia talsia ia fa vave na mutale le ma fa pe ma tua fai lo tautonga mo sine ia lo toto ia ona finasa fa il fa unga fam sinonga ia le la o fili fo mai le ia mai le vaenga le ale te fatu ora e la fo mai na o fili fam sinonga la tuna fa tino ina ia
ia tau tonga o si pepe le yo se tu le yo se tala fia le wa a mata ia tau tonga si fo ia lo toto ia tau si ia i manuia o wa ia tu le o wa ia tu ana nafi i le poloka o tangata i le afoli i le valele i o kilat ona ma fuang ale sa no telefon ia pe fo ring o swau ia o swau le fai fa fita o le poloka fe malanga inga ia ma ua fai ia vai tatu tunu wa fa pe o le fa le tonu ai ala fa nga malanga i vai nga ia fa so tai o wa le o nga tai no fo lunga le no o le company vadil ina ia fo e se tai mantua le ala tonu ale o tau tasu fo nga le tai tau foi le tau maungu atu le covid ia ai o solo mal tau ai o i Middle East ia le la tau le mantua o sua u le pe o sua u ale le o control uma o tava le afi o masini o mea uma o valele ia e fale tonu ro sua u le fai to au mai ani e o i va le to fai ki riva mai ne tato o lo mai atu la ia pe o ina le fale tonu ia ma le o poloka o mai tele o pasese o mele valele o kilani i tu la ngol sua u ia ala ngalu du ela to fai na ia la vol sua u ia wa le se me ma fai pe fa pe uti sua u e mana o mi mai se va ale le fe malanga inga va ale le mana o mi al ti le sua u ia mai ma u pe va pe se va ale le fo le le vai na vai ya ai tal si io fai su nga vo le na ia ma fai na ye ni afi fo e fai su nu al vai fa e fai na lo pe su nu in al pensionero le te lo na si lai ia le fa longo mai si vai nga le la sauni malanga le sauni fe malanga e vo le ai fa longo tu la tala le o tau fa le tonu ia fa nga malanga o no le u su u vale tu ale wa ia lu o tu la sulfitu ia o le o ava le o ai mai se la vai nga foi le o le sultasi ia wa le tato aso va ia o tu lo tae le so iva fa pe mai ua matuale ai mani pensini tono kalone lo sua e wala nga tau fa so nga tau fa so ia va pena ia le se me pai fa pe e ia se mafu anga o lo o le o sio ki me sua o e te lo e ele mesmo tau tia tu po ona to tato va ai ali tata matu o to eftangi se vende ya awal pole tatou ia la sauni malanga Samoa le nai fole au tu tu se kia tatou na la Samoa awal pole ya le afa le valu ai ole le fana wa onga ya ele manatu na mai tau te foi wa anga solo foi ia launga tongi o fa unga ia o vai na uma la fa pena ia mo ni foi vai aso ya afa pea sa fa le tonu nei vai aso le nei tau sanga i la waonga ia po fai unga fo yo la suenga to tau fai ati ia e wele pe le mena mo ia le si vai nga nei sa mo pe yo nga le o tau sanga fanga io penifinau tu sani miti tu sani risati ia tai fa mafu ia vai na uma mana ia la tamo to tu nufi e tu le o la onga na le anga su e va to la o tama la wali ia la wali ia wa le la sa uni fo le wa la nga tong il fa mo tau sa ma tau dia la nga tong tele ia pe fa un tau sanga i lo ai au lo le afia tamala ia e lo le tu langa fi we su fo la sa sala o foi la nga tong foi la nga tong la wala tu lo wa so sta mai ti a o nga si lai e o la sa tu la nga tong la wa ye lo na tu langa Wai lo fo ila nei tamiti sili tu ro tu ia tamiti la na pe la wo fia la nga tong ia wai la u lo la me la to ngo i wai pe na ole sili tu ro tu la mai ngo ia so la o tatu wa onga ai pe yo le si vai nga to e la me fa na le ai tamala ia le vole le ia wai fa sa nga lu fo nga fa fa ya o si la il te me tu mai lunga na tu mai lunga fa ya o nga wo fa pe wo tu ya e tu mai lunga ia o le tatou a fo il nei o le vasenga pe tau vasenga o le vasenga fa nei ia o le fa ingo nei vasenga e
to luas ful ma tolu pe luas ful ma lima Ia. ia ma pe ia upu ia te fa longa I fa ia onga o ma ta upu na sueina e lima pe ono pe fitu ia mai le to luas ful ma le lima fa pe la le o le la watu le senga Ia. o le tonge tau na mo le tamai titi ia se lau fast food Ia. Ia. O le la ua mawaina le tūlanga mua waia maua. Wai pe ia upu haia whai au ngā. O le la ua ia mawaina. Wha pera o tato wasenga le wha langolong ma le. O le la ua mawaina tongi se lau luas fun ma le iwa. O teo ton ufi. Vai la le pati a. Vai le fiu whai au e tū a rei whakarikari ke mi. Pati a. E pati vo le. Ia. O watu lalo teo ton ufi. Lau o man wha ula na iona mātua. Ia. Te family fa ia wa tu ma o ia le ua fa ia o ngai o le wa tu langa lua wa ia ma waina tongi se lau lua sifulu o Erika Maoi ia pati ia watu ia o le ia la wa tu langa Erika Maoi ia o le wa ma waina ne tu langa tolu ia wa ia ma waina wa pe ia upu ai tas fa wa ia ma waina tongi e se lau sifulu ma tasi o yese tu ya tua ia pati ya alua ya le la unga su ama tauria na to lus ful tolu vesenga su tolu se fai mai lo male fa wa lo o lus ful lua fai mai lo male ya o le tato vesenga to lus ful male tolu o le la o mo waina tu langa lus ful male tolu ma le fai unga fo ile o le tato vesenga o mo lea e ani tere aliva. Betul dia lah. Tahu yang tiro fa, betul betul. Iya, tahu fa tiro itu. Tiro fa, betul. Ko fi ani tere aliva. Le wa onga. Wala ilo ala udi ba. Olita. Ale fa ile la tu. Ale ku illa ko le la ko popo ma fanga iyo mo. Iya. Maka o mai amo ai un mai. Ya la wa umatu ya tu langa tolu wa uman laula senga e tu fa mai lo ma fa ya ma ya e ai mata tu langa foi le fa popo o le wa ma waina le misa se a onga ya a to le ya aso le tau sanga o onga ya o ma waina le e peni finau ia to anga peni le onga o le wa ma waina le tu mama nuinga le ia le fainga la mana au le wa mawaina le tu mama o le nei vasenga le nei tau sanga lua afe lua wa maua lea le tamaitai ia se isu atu le ngol tamaitai ia lua iwa afoa mapusua sa we va puga kwa e fa porni aro no le so right? Ja. Dus daar staat ook best. Ja, on fa o le tato tan no. Ja, tato la ngatong ina le senga lima. Por prima tu, Ja, na. Ja, ne tato best ya. Ja, ona va tu ile o nisio vaenga.
Si lai e le tātou wala au leo tau whai mai. Ia, whatala whātu wala au. Ma lor se fua. Tarofa tufue. Oi maua mai ia tarofa tufue. Tarofa. Fue rai pe tau motu mai lau telefoni pe mfaina e so le titi a vai le se vai ngai tau manino mai lau telno mai tu fue fa mole. More Silvia le tunu o le to me stato li potiolo ia ile fa more e kale sia me tisi por mtanga lo me tisi taita. Ja. Ele tulanga o le. Le wa toe ja so mo le tu tatu wala fa toe fa o tu tatu pese sili lai. Ja, ma le. Se fa tali il taimi toe fa tasi mai ia tu fue pe mo me stato reporti mai le fa mo o le kale sia me tu tisi sa mo i taita. I taita. Ja, e tu sai o le fa mo le so. Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. So umatato le fia maua leo se tupe fa popo mo aso fia le grisi masi e tolo se funua fetala fa ilo tupe mo sa ni le digital mo sei e fa ia tasi se ia lia le grisi masi la fo so tupe fa mo li tolo se futala pesili antu yo ai ngai Samoa e fa nga ile ClickX Pacific anga ile benga te fa ilangi yo le clickxpacific.com e le sitala ile so la fo nei losa tupe fa mo li mo so wa do ai te manu malo ai se va nga o le tolo se funua fetala e ia inga fa bitoa e mai ole di fa to ile so lusku tolo te se malua felua. Ja, sila pe ya il tato yo to ton fai mai. Ja, talo fal valau. Talo fa. Talo fa la so fua. Malo se fua. Foi. Ja, kasi. Ja. Leo menino lei fa tele la no menino mai. Ja. Ja, lei. Ja, talo fa tu fa fora ala tu do le tele ta au. Talo so fua, talo fa ko ba se fua. Ja, o de wa tu sa ta to fa sa lo ni de le fale ta alo tele le Walter Nash Stadium i taita. Ja. Ja, wal pa mo o le tari sia me tu tisi Samoa i taita. Ja, i le pa un fale ina lo mal tapua. Le fa to ni le story nei. Ja, le te nei la. Ja, o le la ma se vale do to i le tu ta to valo. Ja. Ja, o lo na nga lo me lo pisa. Ja, wale pa tu sa o fa sa lo. Ja, i le no ta no, ja to lo mo si le fie ko te no ta no ma pa mai le tu. Tu fue te fa mole tu fa manino mai ale vai nga le te ro ye malu nei taimi ona le tau le manino le ya tu le amatanga la sa no mai fa mole pole. Ja, ta si mai pa fo mai. Ja. O le tu langa ta no le fa solo le te dei. Ja. Ka te lo fo ia fa un falenga fo ia fa sa ye mal balu sa mo. Ye ye le fa to ta no mal pa mo. La sola le ia o le fa solo ta no. Ya mo la to le sile fieta lo ye sile le la matu ye pole la ma fa mal bla matu sile la ita sia ti oi ya ai o le te nei la tu so le fa ta lo mai ma le tu la tala la fa le lo Walter Nash Stadium le a fa lo no a ma ta lo ye la tala la vale ta lo al si do ti le mtole so o ile pa le ta lo le tu funga na fa winda fa sa to le ta lo al sunga sea yo lo ipolidua ya feroide o lapa mai ya o lo sio vai ya alela walu ta lo na fa o le sunga le fi auto de fa todo ya pa tu setu ya o le fa do ta lo le pa out ne ya skola ye do patula ta le ipa le to fa ta do ya la tu mo mai la pa fo do no winga fa mo de ta we le no na de fief por la pele no ba do ta out ne ma lo va fai o le ase mai tau ye le taimi nei le anga ia to le tunu e wa ele mana tu ele na on Wellington e tangata na e fa tasi atu ele fa mo le so po ini si mai au kilani mani si vanga o le tunu si la tu foi sa le de da si le fi fa mo fa pe le tipo ta to sa mo a fa au fa le fa sa o le ta to ya wa tu la fa tu mai na to malanga mai I ma no e wa ta malanga si fa pe na foi la le so telo le tata mai ki le no pa to pero e ta ya le ia le no mai la tu ta lolo ia mo mai fa mo resto dai
Ya, o te mo mo atu la, ma tu atu te le o tanga ese mai ma o ni sina ni pa mo mo ya sa ni. Ya wai, e tasi tu fue o whaftai o le whato pe o toi whafonga le tunu le upu lea. Ia. O pe o nei tau o tā lolo. Ia. Ia nā fo wai si lai lor whatino ina. Ia e tasi foi le nā anga nuu ma le tūlanga tā ua o mo mene o whalwhalenga. Ia le ua mai mo le mawina. Ia au le ase tūlanga o le porkalame le nei aso. E ono iei se po siva po se po fia le kalesia e so mo tā lolo pe na tā lolo le nei aso. Ia modi por kala me todo ala na e me se tai le dia so mai alo ta no yo fa yo no le tai sala le pancia ia o le tai sala la na wa tu ta da le do no de fi ia no mo malo lo ile mo por po e se avia la stoda yo ala no le ole le mal ta ko e ma info i ta sin sile la e to mo fa yo ta 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 sa i malo mai de tu ia le ta to mai fa tu fa sa o io e se ta ku sa i malo ia Pela sala wa ese tenho esto da in pasar o video o fa ma ko ma o le mata o pino na kita to richo ko e mata ai fa tu la ko pasar la o ida so toda ya pela le sala le ya ni mai tau o ka en tia ko mata e pino de resto e to te ta tu tawata mo o mai fa ia ko le ya so pa tiene lo ko le tu tabla o pa moi la meta wina ko la ko e o gol para ma lo o tupe ya e ai pa lo to tu pela la mai o le diba dos e ti ma hofa fo le ya du lo ta o so wa le au ba ko lo ta ia e le venga le tu e meta tia mana ia tu foi mo le silfia le fa fo me fo le tatu o tinu ma so se tangata lava i tatu o tinu so se vai ngal langi o ai le sunga i le tau simtanga luenga le kalesia le a metisi le a umsala to malu le vai as ia mo o le sunga fa fenga ia great branch ko le tau simtanga le great branch ua tu i sa le tomo ia mo fa tu ia ko este ese mo no sa ia mai de o fio anga o le tau simtanga le no so fa tu ia o te dona le isi o vole i le exo sa di mai o ia o afio anga o ai asio a si sunga le to staro di komsel fartu e pio mele I vai no le pasta ia sunga fua ai asio le fartu ale au ia ore te do motele sala fai ia mal sunga le to staro nga ia mai tua ia le pasta ia pela lo te vai le fai pula le pasta lo te vai i le sui le chapipi lo te vai i le hole de aso le ia mana ia ole fasili muni atu fu o ta lolo la ole fai tonu fale wa pe ya o tatu masani ta lolo sa mo fa eva mai ile o tele ia ma ngai mai ai di vai ngai ole fa so longa la tatu ta lolo le ta o tu fu ole fai tonu fale le ole volta dash dash e ma fai la o bala ya tu do yo mai ai tata fo i pe te go ta to fa na uli mai ai le ta no ia mai ba we pa pe ole se fa i pu wa ia la fai di wina le fa la sulla tapuso ma yo kila ya ma nei ya fo ia mo me tau po rumba malanda di forti ya yuli bai la to tu ia mai do le la no ya ave fa lo ai mo la to fi mai mo i ta lolo le asole ia ma le tau sala e te mo i dungo le TMC the Taita Methodist Church and TMC yeah Facebook ya before ya lo pete maltrato lai tasi pole irtas ya lo oide ya na la pa me ko ta sa nei le asole ya na wa share to the Facebook te kale sia my boy fa mo ya mana ya fo sa mo le TMC Taita Methodist Church mana ya talo yo na fai siru pisi tu fu ma le sunga marin le ta o isi vai ngati fia mana fu e silfia le tunu wa le la ta tu fai fo ya mo ta tu so ta ingal ne ya so fa mo le kalesia ya atletas si pa wal bele o le wala le si fo le bua e le fo la sua ile se kalesia le ta si le ya le le tu la sua fo le ta to ritio ya lo le ko ma ta la fa so fa ta si Wellington le e pe ma ko ala o me ta to ritio o na to le tu ai ko ni so pa fo ma le tai e me se la va ai le Wellington ato ma to fa sa la so ko ponga
asfanau so au falenga e pai vamos só tai tuta o que se tau tu le pai ta tu fai o te lo la poi del fiore di pulita ya ale o amata tu le sole dei ya e fai foi assim tu va for o mondo kia se o me fa ai lugar passando logo para pene ya le vou a mo foi foto ta tu sai ale me di so so mai ya ai me do tu te le tai ya le TMC Taita Methodist Church ya le warna le Facebook e pena mai mo ile tu tai tele lava tu fue ma le sunga mari ya tato to mo fu stato report is time na tamai ya wa le no mo do manu ia lo faiva ya le na fa fone tino ya fa mo moe o le umsai no le malu le kalesia me to tisi sa mo ia I taita sile lai ia oni ngalo a faio na fie mai mo ai lunga tato tato ta lolo le sa termine ia ona mata fola ia le lunga le TMC la le na ia wa ia le poina wa tautua le na ro tautua mai ia sunga tu fuema ma sunga ia mari termine mo o le se unanga na tato pe on tau tu fue ia le wa to amatalia tato unanga na ia mo le poina ia oni fa mo tele ia o kalesia ia wa fo ia le onanga si fonga la mo le o 20 minutos tale iva ma tu nei fa fianga nei se iva vai tu al tato fa linga le tasi o manu le o le fa silanga ale maftanga a fa au so fatas ele va tele mal fa lo e val au toi le paia mal malu maftanga fa au so fatasi Wellington Porirua male Hart Valley o le afa tonu ina tato fonotanga ale port ile asolua o lumana inei se fulu malitolu te sema ile se fulu ile taiao ile ekalesia e whakasa tolus fulu malifitu Mitchell Street e puni ma e ta talafo ile avanoa I so se whawhiangainga e fia ma futa ma iai ma le whaaloro lava whaaftai sainia ele laula wafono whaaftai
alofa ua tasi. Ele na lopo, ilo ufa amoe moi, na ole oti, e na vai ai ni tama moi oi tama. Na ole oti, e na vai ai ni tama si oi tama. Pena,
Ua sili lava finau I mea talunga Ua manana ia tele o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifa Le meko isi la mosa Male ka koriko Whaiaia ku whiangai ngā pule ono Whaasolo I totonu O la umai moana E te waaia O malu malusa O whale longo Ua whai mata pasa Iwa alo I alo whala Ua sili lava finau I mea taurunga Ua manana ia tere o na wharesa Ua whaafua tonu mai maunga Sa e isi sifo Le meko isi la mosa Maleka koriko O te whaatalofa le tātua tunu I saisi whaaupoponga le nei, o tana I mea lo tutupu le tātua tunu I Samoa, si mai el whaafonga. Ua whaalawi loa le whionga le Minista o Pisinisi a la manuia Maleipa, le whionga ia le atinu o Wayne So Iano. O le aia fautua ina le matanga luenga E sila sila, e le whaatuina leo se vaenga su e la tau te sa ili ilia, e lanto ume tusi tāno sanga e whioi ngā luenga māwa no whaawai teimia tunu I whafo. E nei toi sila sila le lei, e tāo fia uma I lanto o loo ngā rurue ma maua ngā luenga le teimile nei, a e te tala le awa noa, tau lava I lanto e leo whainga luenga. O le mea le taunto I titilo, ye le matanga luenga le MCO le teimile, e le teimile whai ye le recruitment. O no le recruitment, e o atu tangata e whai ala tau application MCO. Ia, e leo iei fo ila se vaenga whaanga le MCO le research division. E ma whainga o e research la tau ia whai aku application. Po whainga luenga, pe le whainga luenga. A ele anganga, e te tau ona ave le MCO se requirement I tono mea ia. A whapea o e iei sau MPF number. E te tau ona maise li poti manupi wha. E sau wai la le MPF. Po current I au deductions. O ina la whainga weed e se tuai pe ave e se la to o lo o yei le anganga le o la yei ngā luenga awa whama vai tu aru to e fiaru ngā luenga whawhaiting. Le o lo a fia ia tātou whartan malo, o lo a fia ia tātou wharainga, o lo a fia ia tele o pisinisi I nei Samoa, me se pisinisi a whai awala, constructions ma mea whapena. A fia e fo ima tēne tau si mai, a fia ai ma leo leo, a fia ai ma whai aonga, o mea umala ia, e te tau loa ona toi tilo le ia, me tanga luenga. Ia ai whanau lawe, e le eise research division, ale me tanga luenga, e ma whai ona o e sue umai mea ia, o ar tele lavo I lato, o le mea sao aia, e pepelo, a o mai whātungu le application, e sida toi me tanga luenga, pe whenga luenga, me le ai, ai wha maa vai lisias, o e halu wa le lisias.
Peitai na wha iloa le whiunga le minister le whaatala noanga malitua e pile mafua anga tonu, le olo nga solo atu nei matau wa atu tangata Samoa, e anga i ngā ruenga whaawaitai mi atu no i whafo. Ia e peitai. Ia, olo o i tō tere la tō fia tau wā mai e fia o i ngā ruenga whaawaitai. O nā whaatu se tātou tongi a matale i nei Samoa, mai tongi a matau ngā ruenga whaawaitai. Ia, e le whaatu stu salia. A iei fōle ngā whaanga le whainga malo mai matou. E le mawhai ona matou tau fia le ai ia ta tau. Ari tangata e alo e whainga ruenga, e sisi ngā ruenga. Olo o le leitu tongi matuna ngā whapena. Ia, a matou tau fia lola ia tūlanga lea. Ia o matou tau fia le ia tau. A ila tau olo o fia manga o ngā ruenga whapetemi. Na whai lo manino le whionga le minister ia le atino o. O ngā ruenga whawaitemi le wasi iti ai le tamau ainga po tupe maua Samoa. E a whaatu sātu le reporting whaamaumonga. Mai a se te malua whelua sa fulmalitasi. E ono se lau male 2 miliona le tātu tupe maua. Mai ia fo i ngā ruenga whawaitemi. E na wo mai a se te malua whelua sa fulmalelua. O si itia i le fitu se lau 2 miliona tā la. E ui ili tā wa telo i por kalame ma tupe maua manui ai o tātou tangata Samoa ma ainga. Ai titi lava i lantou o lo wha lea ngai na lea por kalame. Len wha i loe le fionga ia lea tino. Pe ama se 3% o lo tu lai ma iei wha fita uli. Ma ua tātia ese nei o lātou suafa. E leto e wha tangaina o na tālo sanga ia wanoa. Ua whamanino mai ele fionga le ministawa o ngā tā longa maanga noo. Seu ula Ioane, le mafua ango le tosu umi, o le sa ilinga leo se sui o le ofisa sili o mtanga luenga wa onga. Talu ona whaamuta le whainga ma lole o onanga le fionga whamasanga le tausanga te nei. Au le fato a filifili e le kabinete le whaai ungo le nei tausanga, le tō whae e au Christopher Hazelman, na te wha awawina tiu te wha ofisa sili, o le mtanga luenga tele le ma lo. Sau nose ula le porkalame le tāwhi sila whae le 2AP. Whaftai sili ele ngata o le atua ia a le ofisa fo le pisasi ina wa asto wha ma ua wha wawe loa na wha taunu ule sa ilinga o se pulisili mo le matanga luenga. E iei ia ngā luenga e tatau o na whai unga a le pulisili. Ia a sa wha tuatuele titi lava o na o le imau o sisi. O le Wala le umin ta atia mai, ia ona fufuanga lava le pisasi i le tūlanga le whainga o whaatatanuanga mo i lātou na ia, manoa ele ngata e tō tele i lātou sa tūstarasanga mo la manoa lea. Ia, ai sa tau sa ili fo ia manoa o e lātou te whaia whaatatanuanga. Ia, ona au te iloele o pōse lilo le tātou atunu ma le whaafunga mai. O lulu e tanoanga. Ia na tu wha le longa na ua tu malo le sa taitai whono na taimi. Ia on taatia mai ia lea ma tau sa ili se manoa. Ia e toi wha awawai le wha tatanoanga o nea manoa. Ia ona soso olole ma le wha tatanoanga luna lua. Ia ai na wha pena foi ona tupu foi ia se wha le tonu i sungai wha whenga inga sa ia o le umia na toso mainga. Ia e o mai nei ai whaftai la i le tua. O lea ua i ulawa e na ua manuia tau mu whainga o lea ua maua ma ua e ui ele i no foia no fo tāwita nei taimi. Ia o lo o tapena ia wha maumaunga ma le ngā ruenga o whapepaina o le unga al ka peneta wai ai. Ia o lea ua mautino ua i aise tamahali i o tatou atunu. Ia ua sauni mo le avanoa lea le ofiso haong. Le whionga le minister wa onga ta longa maanga no, le whionga seu ula Ioane. I se tasio mata aupu le whamsinonga toe apili, le mata aupu na toe apili i Junior Lamb lona whaasalanga whaafale pui pui, le mali wai o lona to lua, a onga lue a veo se pule silio le whaalapo patonga le UTOS, Justin Asau, wa whaamaunia ai le whaamasinonga, o le manliu o le tamaita ia Justin Asau, na mafua mai na watitina sa itu lou. Na le italton wina le laulau a whamasino, mau na apili a Junior Lamb. O sau na maliu ni ngā yo inga na whaatino la vai ia. O morianga utoi whaamau nia nei e le whamasino ngā mawalunga. Mai le whaamasino si nia ia nia wā mata tuatanga loa.
O le maliu Justin Sau, ai maise o lona wha o lima ilana tamateine, a to ai mo lona tauleanga ina o le wha amasinonga maawalunga. Le au te lengo le wha i unga le wha amasinonga, wa ve ese mo lianga le wha o lima, ona ele o lava ni mau e wha mao ni ai wa fautua ina kolani na ia suia lana tali i o ele te te. Pei tai al wha i unga le wha amasino le mata o pule nei, mo wha amalie nai wha amasino, ele mo lianga o le whasio tangata wha moe moe ina. Ua tau nui whanua le awa le manu sa mua sifurma le lima i lalo lus futau sanga le maa tutua. Leo si ampini mai ai le ta amile sanga sa whea ngai atuai. E na ua malolo le awa tonga, ma ofi atuai ma le awa le manu sa mua sifurma le lima i lalo lus futau sanga le maa tutua. E le ta amile sanga le ipo le lalulange e le tau sanga faudua a whelua se fulma le tolu. O sa mua le ua filo whaatasi nei ma au te tele le lalulange le ta amile sanga le tau sanga fau. E au fiei Australia, New Zealand, Engelani, Farani, Afrika i saute maisi. Na ngata sa ilinga siampini le tausanga i lua fes fruiva, au le fatu ato e whaataunu wina, talua il whaamai o le COVID. O tala fauia mai lutato o tunu, whasoi foia. Sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the snow push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells. Tala flawa al whapoponga mo talafo mai le si ufonga le lau mo le nei tai aole so valu o te sema lua whelua lua. Wailalo le puipuinga ma le pulenga al whaamasonga mawalunga le pepe leo lo mo mia na vaveso na taotonga i le fatu se ia mai a le leo na taotonga mai sio na tonga fitinga na talo sanga le te fatu ora ia va ai al whaamasonga mawalunga le puipuinga o le pepe le na whaatuwailo na taotonga ona i mumuso na matua e whaonga e fo mai ni toto mai ni tangata ua mai o lato tui puipui o le COVID-19. E te le se taotonga o le pepe lo na fatu. E ono mo mia i le tui ia i o le toto pe o na ta ua. I se whai unga le whaamasonga na whaalauloina le awa ulia na nafi. Na ta ua i whaamasino called. Wa filifilia fo mai mai le te fatu ora. E avea ma agents po o sui o le whaamasonga e whaatino ina le taotonga. E au fia le puipuinga. Po le waainga o so se vaenga mo mia lava i toto e whaonga ina. O whaatonu ina fo i fo mai ina ia whailoi mātua o le pepe. I taimi umale tūlanga le soifua maloloina ma tonga fitinga o le pepe. O mātua e whai masui o le whaamasnonga mo isi vaenga mo le tausinga ma le puipuinga o le pepe. Na te ena le whaamasnonga se talo sanga le lo ia mātua ina ia whaamalo sia le au nanga le New Zealand Blood e ave pe whaangani toto mai se tangatele i whaiani o na tui puipui e filifili le ainga mo le taotonga e le tu ese ina pe whaailonga le au nanga ni toto mai tangata o mai a tui puipui ma tangatele i whaiani tui puipui mai le se tūlanga la matia o iai mai lea whainga pe ona tā ua ele New Zealand Blood.
E o maile po na po, o tatalia pe pisinisi mo avanua malanga o tangata whemalanga e, se whaamatalaga mai company Va'alele, po o fianga o tangata whemalanga e mai whaafitauli, ia ua afiele sapalai o le suao ua mai ona whaelo atu I company Va'alele whaapea e 75% o le ao lātou tauli maina pe tu ina atu ia I lātou, o sapalai o suao ia sa lātou fuafue whaonga. Mai le mlai Va'alele au kilani, ona i se uto swau o Va'alele le A1 jet fuel na te ina Marsden Point Terminal na sao noa le Bursteno le asoso pisinisi mo avanoa malanga I New Zealand. Brent Thomas, o tutu mo umawhai ngā malanga ufuafuaina mo na iwa yaso I o lumanai, ele mawhai o na toi whetu na I pase se pe a whai, a yeini whai ngā malanga I toi tōla po. Ona ole a le mawhaiona toi tuu I nisi whai ngā malanga ia lava aso po o ia lava vai aso ona ua leini avanoa pēla I titi fo I avanoa maile taimi nei e o atu I le keresimasi. E te tau le malona ngā lulue ma company swau o ma company Va'alele e whaamauti noa e lava le sapalai pe ona saunoa Thomas e le o mawhaiona toi whaamamai na le Marsden Refinery. Le I tu aingo swau o lo o afia fo I le sapalai o swau o mai atuno I fafo ma o le whaafisili le o lo I le taimi nei pe o lava le swau o lo o whaanganga moi au nanga I te tono New Zealand na saunoa le polesili o malo si angatau swau o Mike Bennett. Na pasi su enga le suau u ilunga o le waa peitai e ise whaafitau li na toi a afia I le taimi na la awai le uta. E ta ua tele le suau e whaongai na mowheo inga I le ea mai le mana na o e whaatino le au nanga I se tūlanga e le o mautino le lei le saunga le mō. Ua whaalia le te leo le langolango ina ia whaatou maulua le whaafa o tau o pāsese mowheo inga lau tele, pe ona mau se saidi linga le One News, le Canter Public Poll, sa I le ini finangalo tangata uanga wa e pālota, o le polakala me le malo le na whaafa I le tau o pāsese I pāsi no whaafi, ma waa mo se taimi le tū mau, mai le aso mo a perila tau sanga nei, mai ai le aso tolu tasio Januari, lua whelua tolu, e 7% na tali e mana na oi whaatou maulu le whaafa o tau o pāsese, 4% na tali e le ai, ma le 7% e le o mautino po o wheo ia ini o lātou tā ofi. Sa libati e whaapea ieni whaamauninga fo ua langa na tā uai, na I oele ka peneta pe maalilie, e te ele whainga le whaafainga tā ele malona toi sui e nisi whainga malo I le lumanai, le pili polto la fono le Three Waters po swawa I tolua New Zealand. Sa libati le New Sape whaapea, na langolango ina le minsta na ia mahuta le whainga, e uina le Italia ina le ka peneta. Ma o le ala le na wala awele te ita e o le National Christopher Luxon, ina I whaamalo lo le tamaita I minsta, peita ai na whaaleo se finangalo tamaita I Palamia Jacinda Ardern, e tu mau pea lona langolango ina le tamaita I minsta, na sauno Luxon, wale mawhai le Palamia o na pule ina le nei ka peneta. I se pe pala ka peneta I le astolu sfulo me, o lo umanino I le iyo e le ka peneta tu saima ripoti, e le te tauna whaatino le whainga lea, e whaafainga tai ni whainga malo I le lumanai, o na suia le vaenga o le pili le iei pūlenga whaatoma oti, na whinau Luxon, o whaamatalanga mahuta langolango ina I le atulanga, wa solia ia ieinga le ka peneta, peita ina tali Ardern, e le o solia le minsta ia vaenga o le tola fono. O le vaenga o le pili le entrenchment provision na tuu iei na ia pui ai a seto swawai mai le umia whaatoma oti na ta ue whaapea. Faulinga mai na tau mawhaile leipai whaatino se fōwhanga ina ia tangia mai ai e isenga yo inga le national ia umia whaatoma oti ai a seto swawai o na ole ale palo tal vaenga whaapwhai mo le whainga. Ina ufsilingia Luxon, pe isa na whaamauninga ia ai, o le ale whaia le national se ngā yoinga whaapea, e umia ina whaatuma o te ai a seto swawai, mana ia tali, e le ima salatou fuafuanga, ina ia umia whaatuma o te ai so se a seta lava o swawai a le malo. E tolu se lau onu sfrufitu a felima se lau tālau whaasala inai se company sa o lātou whaini whaasala launga e winga I leo ngā o lātou tonga fitinga e tau fia I le to ulo la ulo o tangata na whonga ina le whaamsinonga whaitou malo au kilani e le whaatasio na whaia se whaatou sina le Ashley and Martin e winga I leo ngā o lātou tonga fitinga le whaapeo o to lava le tailima a whetala ma o la lātou mau e iwa walu pasene le manui o ia tonga fitinga
o loo mawhai o na lātou wofoina atu. Peita ina whaalia le komisi e mata ituina ngā yo i ngā pisinisi po o tutusa mamana ongo tangata whaatau. E le ise whaamaoni ngoia folafolanga na whaiese saililinga mafsilingi ai tangata ito se lau maleiva. Mai le lua whamalfitu na whaongaina ia tonga fitinga, whaatase mani whai ungo whaataita inga, o ni tonga fitinga na whai e tangata ito se fulu, mai le tausanga a whaiv se lau i vaiva. O le whina wala komisi, na tu whaatasi le ungo ia tonga fitinga, mana ilo ai e le lava ni tūlanga le e whaamaoni e isa suenga whaasai nisi, e ao ngā ia tonga fitinga mo tangata, na ta ue Vanessa Horn o le komisi mo pisinisi. O le mata upe whaasanga le Ashley and Martin, o se whaamanatu ua te lelea mo isi pisinisi, ina ia whaamautinoa e te tau lava o na talawhianga ia lātou folafolanga whaavae, i o tutusa mā lātou o loa. O atulfitu awhela whaingo tangata o whaamaoni al COVID-19 fluiva mo le taimi mo talamale masino i online, au whaapopo ina pele numero tangata e awhiele isi ngalo le whaamai, na ta ue whaamaumonga le mtanga luenga soifua malolo ina. Le fitu afe whaasela uiva se fulo i lātou na li putia na whaamani le whaama i le solua peitai e le talutonunga e le o le whai numero sa o lea na whaamawina e whaapio le solua. O le asolwa ia sona pitu to te le tangata na awhia le whaamai o na uisi tangata na whaatuai o na li putia to lātou suenga o le vairusi na whaia i le whaiunga o le vaiaso. O le whai numero na nafiono afe fitsalau malwha sa pito mawalunga atu. Na ilo se isi lava aso i le vaiaso talwai. O le vaenga o le vairusi o le PA lua fitolima sa pito to tele na afiai le asai le tolu lua pasene pito iai le PQ tasi tesima le tasi i le 15 pasene. O lo whaau au peo na whaupopoina le numero ave taavale maui masini po e ata o lo salia le tolafono la ave taavale mawhai le telefoni. Peo na mawai se whaataita inga mo se umi ono masina o masini po e ata fauia mo le saunga le muilunga o wala titele e whaape malolo stele lea na whaiele a whaataita inga whaato a mai ani whaataita inga le waka kotahi. Ini vaenga ese se tolu i au kilani sa whaongaina ia masini po e ata fau e mawhaio na ilo atu totono ta avale e se lau maltolu afe ave ta avale na maua ia masini po e ata o whaongala tau telefoni le tolu masina utua na ilena whaiele whaataita inga fitu afe ua to o tele toa ina ilo le tolu masina mua ma o atoa i se foi numero e lata i le lua se lau afe na whaongai na whaasolutu la fono telefoni au avel ta vale sa whai foi whaataita inga masini po e ata e ilo ai tangata i le whai afus pa ututono ta vale le to samalfas fululu afe lima se lau. Si itia mai le valu a feo no se lau le masina o iula i le sfululi mafe i a Novema e le ise tasi o ave ise whaasalanga o na i te tauna suia le to la fono le i le talitonunga o le atupo i le tausanga a sau. I ta alonga, wa avea Dame Patsy Ready maulu wa i taita i fono tamaitai o le uni la kapia New Zealand ina ua whaamawai Stuart Mitchell pio na whaasilsela ina le asoa na nafi whaapea o le avave na whaase i tua ngalu Mitchell le na filifilia ia me le tausanga talawai o filifilia whaatonu silo la kapia New Zealand o lo i le Jaiminei polo Fesa Farah Palmer ma Bailey Mackey e avea masui taita i fono o ana nafi na filifilia i Dame Patsy i le fono al komite whaatonu la kapia New Zealand le na whaie au kilani o Dame Patsy Ready o se tamaita iloia masa avea makova na silo New Zealand mai le lua fesfuluono e o ile lua felua tasi. Na au whaatasi tangata mai sa e tutono ma Afrika i mātu e pāti patia le manu malo o Morocco i a se pāni ai le ipola langi le soka peo na tani malo i kata o na ola lato wa ai o se manu malo le mo a rapi a toa. Na muli mawina le fifia o a rapi mai lawa i Baghdad e o i Tunis ina ua avele awa Morocco mātunu mua e tautala ina le ngangana a rapi e awa atu i awe valu pito ilunga le ipola langi. E Rabat, sa tumutu mo i tangata mai moina le taalonga i fale ainga, au le i whaia le taalonga, a sa matua tumutu mo a wala i tapua inga na whaia lātou fia ina ua manu malo o Morocco, o tangata i whaale lea lātou fua mai whaamalama, whaatasema le leo puo ta vale. Sa muli mawina fo i le tele o whaamanianga mai ta ita i atunu Arabi mo le awa Morocco. O Morocco la tunu Afrika muli le olo o tutoi le taamilu sanga, au le aulo na wha Afrika e au atu i se valu pito ilunga, talo mai le Cameroon i le tasiva i vasfulu, Nigeria i le tasiva i wha, Makana i le lua fese folo loa.
Tala fōia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au.
Le mavaenga tavita mayona tana le sunga aswa Felisi Mikaele ya nei fa fia le taimi le tai au le wa freiva ya fa mavae tu fo ila tu yo sauni malanga ya I le yaso I fa nga malanga fo le atu wai New Zealand nei ya fa malanga tu le ngata I Samoa wa ista ngata le wa matana I Samoa le ngata I Samoa ya Australia ila tu fa malanga fo I America Hawaii America Samoa ya pese na mo fa mavae tu mo to ale ala se fa manatu sili la ai ia mo tangata le malanga I Samoa le fa manatu ole ani me tau ona tele ia fa manatu ai vat na nei vai nga mua ya mua ia fa so le lo se le ia fa so le lo se le awole umal vaso mo a fa tolu vai aso I telu ia umal le tolu vai aso ia ara isi na vai nga lautanga walu to fo le to fa ma vai ia lo na lua mo oile o leva le ni sila le fa to fo I le nu ia to walo male matato wotunu to na ma oil tau ile to tau il tau mo a me sa ia vai nga na mai ola I te le wo ma tu ia male si vanga taua a fai o yene o fala au ia e tau na pa ave o fala au ia ma ia tau sisia pel tu langa pe na ye nei ia tu no rei fala au ia ma foi le matau ai la ngona lo wa fale tonu lo se fo ma lo ne samo vai lo fo ma vai lo fo ma is temi mo ai o fa pe ai o swing o tau o tamatematik ia e le o tu sal malosi ia ma le tūlanga fo ia ma sua inga fo tau o tu sa tatou tino ia te vanga tau a lau tatou alo tu vai tau o asfefia le ia ai me sia la weta wala le malosi ia fu el malosi le wel temine a fa pena e sau le luas fulta sanga watu na I mai sen lo mai lo ai ngai sa moi I lo nu e te la atu ai tai le I tau fale tu I uta le talalo. Oi. Ea, a wala nto e fatu sa ina le taimi nei le la etu al watu. Au te ilo isi wale etu nga fatia le la ai uta le maumanga le taimi nei pe atu e foi. Talu maina o ese mai luas fultau sanga. E mantu a fai an sao le lu fultau sanga. Ia. Le la la tu e foi etu nei. Ia. Ai. O le o lima fultau sanga. Ia. O ma lu fultau sanga ini. O so il vale lima fultau sanga. E le to ma fai to al to fai men fai le lusu toto sanga matua o fosia te o fa pe o la tu la malos ya o fosia malos ya mai o le tembi nei tato tunu ya o tato foi vai o sao ale lo foi fanga la wai ya mo o tele foi fale ai ya fale o loa ya e pe o fale o loa tato vai nei New Zealand fale o loa saina ma ya mai me o le tamafa ya fo le lo tamafa ya awore ya fa ina oile mana ya e fa mai foi foi le mafo mai ele tamaf mana ia te lau fa manatu na aula mua la lo fa manatu o lo mua ia la lau tupe fua lau tupe ave I vai aso e te alu na wa ele se mele le uma lu vai aso matu vai mele ai ngai fa pe hatu na le tiro tupe tanga te uri fa mo na o tiro mai tu la fa mo mai ai ngai la fo fa pe hatu o matu ari pa fa mo mata la tu la ko le na mata la tu pe o koriata le tino ai umane lu vai aso mai vai o va pe o vai umane lu vai aso fa mele no fa mele mal tina matua ja, esse meu tubo. Tipo pula meterelo. Ja. Ole menna, fam na tu mo na. Ya la mala tu pe ave. Ja. Au foi fa mo si vai ngari sa mo, le foi tele la tu me fa. Ja. Ja, la vala tu pe ave. Ja, fa so le lei. Ma ole a fa pe foi la ole la e alu e fa pe ya u tatu lo fu tatu tinu e tele asinga yoane. Ja. Ai o le tupe la le o te mana o le fa manatu la to la o a wane se volele se se asinga o se moa se umu maseru mani du au moa umu manu au o le titi al tupe se la tala mo a wane le asinga o le moa la wia umu manu au lua se la tala lua se la tala le fa fo men manga le au ai al wane le asinga o le moa
la uia ato niu Ia. ato esi Ia. ia tolu sela Tolu sela. o tupe tau na ave dai a o le a singa muli Ia. o moa la uia ato niu o le umu lu au malipua Ia. lima sela lima sela O tu so ta tau ia la ma le la mala Samoa ia o le na Elo. a wona pa wona lalo se foi le se Elo la wa sigana. O le fiaro le tangata. Ngoti no a vai o le va fo mo tata le la. O mo poke. Awa o te ofo. Ia. O te ele fa ngo fie le alu tau sanga fanga le mo. Ku. Ale alu atu au lea. Foi le sa mo ali fo si ainga e fai fo. Yo wa le fai na avi fo no le mo. Ai tar sia se mo la to ai. So le ma si ainga le fanga mo. Mo ti no la tu si fa pela le te wa tu ni lai. Po o na te fa na fai na wa di fa la wa singa o le mo. Ia alua ma fa di fufi. Wa le fai na avi fo no ni mo. E le fa ma me na ye si tu lo. Fa pela la o le watu e di fa la wa singa o le mo. Ma fa di fufi. Ia po se ia fo ia lua. O te watu ia lua se lau tala. Tua manga ia. Lua se lau tala. O au lai e le ave se tupe. Na fa fetaia. Nga te loa e se te ia e fa alata e fa alava ia au tala ila wat. Le ai. Wa foi le sa la fo tupe to i na le vili mai la fo tupe. Vili mai la foi. Amana sa la te mila nei o taulo no i fa fa tai. Na le fa la le tai tu fa tai le lei fa manuia le tu. Fa to le disi o ena na fai. Alanga ele fai ngo fiel fanga ina le. O atanga tato. Alanga ele fai ngo fiel mo fanga ngolo fanga o mo ma pu ase tu. Wa ele le pe a fai o le mo ai na fa fanga ele. Ai le anga o le su el mo le ai ga ale asi me lo mo na. Ya na fa manatu. Ya fa fe. Awa nei pa u lalo se asinga vole le se lau tala nga ilunga. Ta to ya la mala sa mo. Tali mo to nu mo to ai ga ilo malanga. Po oi le ai ngai le fiasi a fo e asi ala mala. Le fa o ava tu foi la. Ela uta pena. Ava fonga mal matonu. Ia na o to va fonga mai. Se lau tala le asinga pe tu pe o. Ma fa ina le mo ai to. Nga ka lu apo e mele mo mai le asinga po la se la. No viga. O le a fa ya ma mi o le ta ko. O le mo ai le aso. Mo ai le aso. Fa manatu atu ta tu la malanga sa mo. Ya na se va ngole le tu la lo mas fa manatu. Yo e. Ya e pule au te ofo. Te ofo pe ali mas futa la se asin. Ya. Ele ye foi tu va le au foi com malanga le oye. Ila yo le wa fa sala ina nei le. Lo fa sala ina nei le campanile po se ya. Ele tolu se la uono se fulu male fitu afe lima se la utala. Ia. Ia ona la to fa sala la unga foi le fa tau fa se. Tol. Ia le la wa fa sala ina nei le tu petele tolu se la uono sul fitu lim afe lima se la utala. Le fa sala ina ile va nga le te lo. Foi le fa sala la unga foi le fa mai fai le avatu le fa tinga avatu le kulimi foi le fai le ulu to ola te lo e fiu e mai fatto sina na ilunga i le te no fatto sina no le leia sa i betero sa le gelo o mo to yo fo stanga ta wale ni la ulu le ai alu fa ma mo na fa mai lima fe so lima fe le ma di kulimi ma ya o me fo Fiu e olo na ma fo pa o le ulu ale. Esa le ya le la u fa sala inai. O le me fo le te fa ta le komisi o business. Anu sila. Le mata i tu o va nga ia ai mai se a va nga ia mo au tau fa se. Tau fa va le fo le. Ya le la u fa sala inai. Ya. Atonu e o le la mai male va nga pe ona mai le komisi le o business. Ina ia fa mauti no le fa fa sa o business. Ya. Ia tutusa le alu lau fasala launga. Mal fatinonga. Mal mo yo vaenga ia te fatinoina. Ai le anga le si ilunga o fasala launga. Ai le au nga ia utong fitinga ma vaenga fa pena lau business. Sena no fo mo tot fa o le ulu o le na o le atua na fa le. Au te ofo para me ale nga to e fa ulu. O te ofo. Le tu pala tama.
Ko e tina ia vali ala na pasi ia ves o mele sime. Foi vali ngapa. Ole mele ole vali ole. Ole vali ole o fai ia. Tu fa tu pula o la ua. Lima afele tau o ton fitinga ni. Ai le ma se me o fa maoni ia isu nga. Le ma se me fa maoni. Wa tele tangata se la mo le iwa tangata na su. Ia. Ai le ma se yo ina na tupu se me va pe. Ah. Se va ai. Ele o ma tau tia o le to inga fa sala longa va pe. O tau pule me fai el fofo nga le tu. Na. Ia ai su ela tu tu. Ah, e ma te le sala na fa manatu mo a me se lava ta tu e tom fai ma i pisinisi foi lele ma ave fa sala longa. Ia tu sala fa sala longa ma ia tala fe ngai le ma fa tino na longa luenga le pisinisi. Ma nei le vai nga foi ma tu foi le sa ye fa pa ungo o passe se foi le fenga malu. Ah. Ia. Le na fa pa u le afal passe sur passi o le troi. Oh ia. Le na mene tatal fo. Ia, le na mene tatal fo. Ia pe fo ringa mai fitu suri pasende tangata na tali. Ia fa tu mau do ale. Ah. Aloi pele. Ia umane ia fe puat. Ia. Ale o foi mai lato. Ia fa tu mau do le afa passe se le afal passe se le. Ia halu e pe ono tau tale wo i tofo. A te ilo ala silila. Ia. Wo tonu mai de pe ona mai telefon. Ia le suenga na male manga na. Man na tanga te fa tu mau pe. Te ilo le la tu mau. O tatu ilo fo ilo wala te Jamil Palo. Iyo. Ta si fo ina fa to sina manga le fenga malo. Ia mau pe ia tanga tai fo le lang ina le parti pe fa tu mau pa se ia. Ah. Pe ole mena tona yai ia. A fa pe wa ia. Le ia fai ma va ai a fai ma na o to fai nga malo li ni to o le o palota ina ia to tu mo fai nga malo a mana sui ia o palota ai palota ia tan fo te lo fa tele e te mo te no fo ma lingi o i mata lo va ia tu ni palmia ta sinta ele e o tele fa fita o le fe ngai mai e fai o le covid al tele o sorte ma tu inga wa ave ia o vaenga fo yo lana vaenga fa up fai. Ia i sui fai pule. Io, o lana vaenga fa up fai foi lei. Ele o sava vale tu sai male. Malato foi. Malato foi polisi lo fai. Ia per menai. E anu lo ai taimi ia no fa. Tautang ia mo no tautang ia o tatalo. Ni ti o ai te mi te vai tu ia o te tilo ai lo telefoni ma fa mai sinta. Na ta sinta. Ya, tatalo ina ia manuia ia le tai palmia mal fenga malo. Moi. Ono lo tu lai mai per le te mi tau faso so ina te mau ainga mo tatou. Ya. Ai o le tulanga na pe ona le fu ni cha yao. Tu es full fit 2 minutes ona cha le o le tu lai se fulu. Ya, o fa ngas o pe ya o tata lo fu ile amtanga tato pokalame. Ya, o launga tongi fa unga. Ya. Manuia lava ia fa unga launga tongi na fa nau. Ya o tato. Ya. O le ua o tato la nga tongi le to ti le wo ma tato la nga tongi form 2 to le form 2 ang kolis ya ya o le mantua o le sultas ya sumale malo mantua ne vai temi o le soli tangata tu la fono no temi o le samo le au ti solo ta fanga mo sami mo fangota ya la o le malo te fa o tato programa le la nota la o tau fo ma suma le malo ya le la tal no atu suma malo to lua e tato proclame suma ya sua ma le tato malo fo le la to lua tu fo ta ya ai atonu e to e mau mai se tato li poti mai atu fo mari il bao le se fulu anga su matas ya por termina o tato fa fianga so filoi ya stem de lo ma o time fo na le la we fo ia la to la au kuris ya il tato o tauna la we va po le wo mai vesenga lima tu sol primary school anga ya ale o la o tu le form 2 anga kuris ya tato vesenga la ya le ma futa mai ya sauniane ia lo o fau la watu la to la ngatongi ya poi foi wasili tato lo ngato e poi foi la po fe foi la kuris le la au ye wale tau te o tato o le ave anga i tu tau foi tu sa mo ya sola tato lo ngatongi form 2 va tu te mi e so lo tu tai au le ula po so oi le ula la mai ton wasila ali
So le. Ko kale manongi o le ula. Ia. Ala la tu fia o le sa une mai fai longa ma. Ia. Ale la tu fia la le umaro fai mai. A o le o muri. Wa ele si tinana matunu. Ia. Ola na mi ale fai tau sanga umma. Ia. E vole le sili lo lana tamo le senga te vai. Ole wa tu langa mua ia lau mai lan tamo tine la. Te vai no na malanga nge no. Ya we. Ia. E fa pena lana mi o vole le. Ia. E fa vi e lan tamo. Ti tu su malu la to luma. Ai se ilau mai la tu lu pe tu to lu lan tamo ile tau sanga sole. Tau tia fo ibinga na tina. O le kangi pe le tali pe ap tu lo tu. Ele tali. Ia. Fatal talan tama mai le fale se lo. Ai sili lo lan tama. Ia te vai. We. Fa penale. Ia tu lunga halu luma. Ia wala kere pe o le silo matuana o le lau mai a sili fe mai. O le aka mai o soko kinga. O long kinga ai ko. Mai le ke pe o long kinga. Ai la pe o long kinga ai anga ia. Ai si tal tapes. E wolo fatu ina tina malavalo mafuta mai nei temel tato proclame el pese le.
Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing a Christmas polka. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. Love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing a Christmas polka. Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The air is filled with goodness. What's the sweetheart kissing as they dance me for me to do? It's a sign to behold from the young and the old. Merry Christmas polka. It's Christmas season, so there isn't any reason we can dance on Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody's singing, dancing on Christmas polka. Christmas trees so holly, make everyone so jolly. And love just fills the air. It's a wonderful world for the boy and the girl, dancing on Christmas polka. Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The air is filled burning. What's the sweetheart kissing as they dance me for me so tough? It's a sign to behold from the young and the old. Merry Christmas polka. Merry Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone so happy. The earth is filled burning. What's the sweetheart kissing as they dance for me so tough? It's the sign to behold from the young and the old. Merry Christmas polka. It's the sign to behold from the young and the old. Merry Christmas polka. Whawhiwhanga taimi e tai au mai le sunga ia Isaac Pula ia ma le pese Christmas polka pese Christmasi toi ono minute ia ona talo leo le tūlai se fulu ia o whawhiang fo i musika sui filoi le tūlai se fulu tāre se fumaritasi o le polokalame o le tūla whono pe on whailo silila ei sunga sua pe tilo sangato ia ai sila ei me tau atu fo ia nisi fo ia o le whamanatu lava tātou lea taimi ma lea taimi ona o lea o tātou anga ia tui fo i tau whai ungo le nei tau sanga pisi fo ia le manawa i o ngā luenga le taimi o le tai au na i whanau ia onga ia o le whamanatu lava tau mutua nā le saonga le mū lungo le awala ma ia aua ma ia tausi ia i maila whaatulanga ina sao whaatulanga ina ele mai tau atu fo i whaarabla fo i peona tula mai sa moa nei le tai au ia e langona le whanau no fo le vai atu i le afiango ta avale la veo ta avale e tarsia ele o mai maweni so i fu ta tu tunu finga tai o nei taimi ona o le o ta tu le masina mun mun le tausanga ia e tula i mai la ni whaarabla whaapea ia ele longo le ta tu wha longo ia pe o le ala le na o le nei vai tau e fai amatu o le tu musu atu le foi la suma le maro le malo ai moni o ta u lava na ta to lava na tu o lalo ia o tau tu na lo sa a o le fa sa ina o al tele io fa le fa se mo e lungo a wala ngo tu langa le e lo ta tu mo ia sofia fia ele se tala le vili tu le
o leo pe vi le tru fo mai o tinale ai nga mal fa na a me o e leo wa fa ina le wa ia mal so me ati ti e lol fa na mal ai nga tono tava fa uta lo ia matua e mata dia lo le fa fo ina lo sa ina ia fo ia aua lava ni tau mau tatou matu langa ni me tupu fa fo se a tatou walo atu e sofia mal mana yo tau io tau fia nga ia famna tu foi malau fangota ia o leo la tatou anga e foi tau mafana ia tau tu na sa ngale mo fa mo o fo nau ile ia male vai pe ona o e fangota ina ia fa mo pe sa ngale mo ia tau si tu la fono fa nga faiva ia mai se fo io la e po o me fa nga luenga e te fa ngaina ia le taimi fo i te alu e te fangota ai fana le ia ai vai atua aluanga o le ia lela vea e aluanga o mamau ia ai lo le lava tia lo mana vai au ni e tom fai e te alu e tuli le ia aisa tu o pe ato alu lunga mana va la tu fa pe la wa tu le tau le matau fa tu le o ai alu lunga mana va na to sa wele ia e alu lunga e te mana va na to sa wele le ai wele fa pe lo o le au te lava te mi ora wala tunga la lena pe ale la se fangu vole le mana va le fan mana fan o fan ia o te lo ai e tele mi fa ina tuna ai a fai lo lotto ia le sami nga sami le tau no fa ngar fangu ia to fa ngar fangu ia ai a le fangu ia o le fangu ia ma tu foi o mende fa ngai no fangu ia mo ina to ua matua i lava le leilo na o ina e o ngai fa sino le fa ngai no fangu ia ia ai tatou langa telo tatou le e whangota molu ai le infangu ia o la tau lana e tau ona fa pe whanaina o tofu lalo e whanaina le ia fo le pe se el matau ala o tifa la te nau e te mole te toi alu e tuli pe te alu lunga te mana va ai whangare ia na vai tula la ia le ala o le la vele ia e la vele e alo lo ava tu e sa ta milo me roda ta milo me roda out ia na wai o telo ia o ye foi ma fau na le la vele ia va tu e sa pe tu mai na talo no le ia Merry Christmas ai tasi o le mata no tu fu ona o le tele o nga sami ni usila me sa vale toni ia mo le e fa pe nei mo le umi lo pe tai mita le umi le mo le limo o inana le te lo le a fai nei la to le e ta fili lo ele foi le wa e di se le fa ngota me fa ngota la ia la to ele ni fa ai o la to o fu mo ai ma se vai voi samala le fili le ne te ua fai ta fili ele ia le limo ia na vele ma me tau fenga tala man tua langa o le au ia le lalo e fai sta taf ia tau tua na le ava ai tu le sa le vule ia lu i lalo le limo ia tau fai o le sa le mo me e tu mo foi si ata tu mo foi si aso ia o soifua ia o no fale ton ia na fa tu vai ngare o masal saloi o ngasam na o masangi na te fa o masangi tele nga te fa o te la turo le fa o te la turo le ta fa ngai tai le alu le lim ia no le mo role a la kuro le pi fo mai le sa wanga yuta no lo la ia te mi le la le fa esa o ele to ina fo le masina vini mal tato pokala mea e tala no lo fenga fai vai te fai atu loi e ala so fai mai asola o modu e fe lo ya na lunga sa masinga tu ila mo te mate tuli masengalo se venga lengal asola o modu o le matunu ta te ia ala mo na sa masinga i lunga ya lu tu ila ya ala mate tuli masengalo se vai la o tas por si la ya manuia tato tu numero la tama tato mafuta pea le yaso ya fa fianga su filoi le la a tu inatu ya tato tano at voi fole se o pokalame le tu la sfuma tasi ya ai mafuta mai pea fa net fi mafuta mai fa fianga su filoi o masani le la tamane o yo su sa sita ya sola mato o tasi le fa ngota mata upa ya sola ya al mena no galo o le ia lata le na
E te la kua le ka o ko mele ngaro lungo le ongo. E ke la kwa fuli. Ala nga mingo ingoia. Ah. La tua fang chao pa. La tua fang wala na mo chao fale. Ya, malo fata simenta tu tunu, ya tatu programa atal tayau, ya nela wa tu nai fa fi filoi, tadi ave programa li tu las fumatasi. Ya ma futa mai pe auto tio ese. Ah. Sa
tangaloa. Ole fa afetai